Pacho you mate. Because Maa Akos so for mo wedding mi ti mi ko twa SK wie. Na ba akokra po de mi ko twa 5 million wie no. Lo san ka kire mi say mi san ko pay 50 million bra. Asana wa ya akonchira ama me. Nti sa bra ni mu na me so ma wo sika ni mi sem. Aha nti no me ye ya mi hu so fu bia obeboa me. Ena ade ni hye me ho. Ena mutumi ka hawo na kire ho. Ba mutumi nsia no. Mutumi nsia no kwan ya mfa ama me. Asofo dodo se ne wakwa mu ka wo hawo ye ye no ye gi wo nsam sika. Afa wo mo so wo pew asofo dodo se ni omo ka so omo pe me no sa bra no ma hye da omo sa tem no no omo hye da ni din santi ma fa omo asema antumitim ba omo duru be se nipa 3 ana ba akon so ame call ni nchen a oji me 5 million wi a osanse mi tua 50 million ono so wo ho na ba akon so me san call ni ho so no me san ko tua sika so ono so o se omo si mewu deben me ka me yale a kire ne na ono so ma me oye se me fa nko sie ma obi ahu sa oye no me disie ya be se 2 years mi hwehwe na yale na da so koso da ye bone ne de ekoso wo ma bra bo nyina nti me de me tamto twene patran nti ye hwe da ye na wo soso no ene de ade achi asunsunsanso na ekofa bra wo no o se bo wa be so da ye na be ma bi ne wo da patran Sane te said ye any so obi ne oba ne be me dan hu sane no ba twa ambe sori na me hu afo te se me no be ma dan esa so me hu be ma kura na me hu afa pa o si me pe kura na me hu me be ma hu nya ma kono tu hu sane o sori a o te o ni pedua mi sa se de wo ne be ma bi ada no ba twa nipa ana hu huma ono da no like uhuni face obi ba ha wo sene de no uhunu be ma tenten pa ne trinwi bebre wo de no uhu pacho ebi o etimi de nipa menene ye firi enim de ba ebi so ho obeba na mi hu na enim ebi so ho menene be da no mi hu se na enim ne ye oba face na mi enim oba akoro eno no sade a chisa ede na uhunu de sunsanso na de brewo se meni be ma da ade chi a esa masesu bie kan ho nti no ade nso a chi a ema me ho na ma ye me basabasa sa obehwe na otimi kofa yale ebre me ama me bre sa tete ahamban asana me ho ato me nti eno no enna no ya se bia beso da na be ma bi ne wo da no eda nchen ena wo beso da ye nso na obi ma waduane di no ono so da nchen okay nti ye hu se be ma de no ono wo da like who feel it said ye obi ne wo da enisuo ankasa wo besore na wo ho afọ ene ade chi a wo feel so ho dem duam ye obasabasa ne ade etumi ko fa yade akofa yade bebrabrel infection patron ade abrel bebre ya wo gusu treat anase no de ekọ megusu enko soso ena se enko wo treat a enko ewo ma na eti se ebre ne ho ase wo behwe na asan apagya ne mu okay we call hospital am say ya dan pacho eno e ba dia eye sa yale me fa anko hospital be yale yale be ha adwen eno na ya amede ko be nde ba me am ko tredro na ma be no me kwa na ma kire drugstore ani se na ye me na ono ayiye edru ama me nom na yeti se e kwa na mehwe na asan pagya na okay nti se hu be ma no be da sa ade achi a bema woni no etie ekasa wono wo be yes sex ya how do you feel say na na yo tan na ye me sa de na me kwa na meti na menti bema nchen but me da me hu se me ne bema da nyanya woni bema bia na tie me ma dodo se na aba wa akwan mu because of that problem nti no wo menti me stay a omo eko pacho first one na oba ye de no sa bre no na se menene wo ho no duru baby no first one de ba no ka kire me se me nai ba ko na ye me yasa na eteni nti ono de okoye no o nai ba ko yo ya na eteni yes na se de motia de ye no no nti na ko hwe na o nan so na ko hwe wachi ba chani nti no menene be ja ye na echi na ka kire me se wo de na me pe opa be o nai ni yes ani nti na ma ye den me ja nti ende na me di tu mi trimu se me yes surgery no ena no ne da nchen ba akoso ba ya menene hye ayepe o se menene hye na ade chi ya na pompo bo ne be ma anu
nti na se ono so ne papa etete aha eduro ni ade ade nti o kire no no a wo ye wie no o ka kire mi se na bosume no nyina akogu na ne ya wada so ye sejun bosume no emu ya da twede aponyame asesa ne dan so ode ache yen ya da so ete enkramo nyame enhra wo se enawie so ode ato akoma 87.9 FM na utie yen na fe so wode ato Rabbi 1 TV Akoma FM 87.9 Kumasi na ewe ye multi TV no eso ubehwe bi ewo Rabbi 1 TV Osei Chrome TV sanso enebo 1 ekono nso a ubehwe bi ewo Onua TV nso ede account Facebook Akoma 87.9 FM like and page no comment na share FM YouTube Akoma 879 FM YouTube Akoma 879 FM so bomodi and subscribe and page your notification bell no so press on you get notified now I share ama fufropin so to me enye bi a share ya bibia to me aye kama pa na meeting at the Maa Akos said ya brebiano yesi eye no sabre na nekria ewa ha Evangelist Samuel Mensah so ewa ha sanso and a pastor Julius Naba ono so ewo fidua yi emo Ishmael Haywood one Tony enebo ye chidom ene adontene as producers and nana ya onso ediyeko social media ye Facebook and afa YouTube live channel so Emma men say so de tie bia no TikTok onso ye twagum live ewo ho a ye nuanom ewo TikTok onso ewiabrei wo betumi ahwen mo share ede amaye na bibia etumi aye kama na emom no ne America ache won say uni obi enamo ya na waye ahwe papa because enipa dodo no ewo ho a wo mo de wo aye ahwede na wo mo efro wo nti wo mo fra koduru soro ba bia wo mo pa wo mutumi eyiwu as atwede no etotwene na afi wo makoye de omo de waye se atwede ti wo mo fro omo fro wa na omo de akonya ne omo pe na afi wayi ase atwede no ede afri ho nti enye obi a enei wone waka bomu eye bribi no enye nipa kro omo nyina dwene ene se wobeboa ma wani suade hunu abemu anaso wobeboa ma nkunimdi aba na emom no eye for no ankasa ne selfish interest nti na oka wo ho na se onya ne a opese onya wi a na fe wapia wo ede wasinche na ono ankasa akoye ne wope na okọ na okoye na ni boni a yenti enwie ni yi a ana de o expect no amemu a na fe onenam na ototo ayampia eba ne saa eya menfi ni pakro no esanse ne boni so akatua ne boni a yeso akatua eno ena ne nsa aka no ma yenko na meni e maame bi enkodi nkomo obapa memo ahanwie ye na ma na pom te say ko pardon within me the Mary from Pom what say Mary from Pom okay from Pom Manson all right Mary ofri hin na bae I chami fi ejeso ewie de boko 23 December na nkofo bi advert wo TV so erepre 23 December na nkofo bi advert wo TV so erepre no fo erepre we pa chan ye tu na msoro no omu we ni din no na mo se wo say ni 50 cedi a na wa mama 15 million enti mi ye bi ena eye kakra na mo fra mi sa akwada pen akwada de pen pink pending nti agiye yi fi ho ena mi say ye 50 cedi enti 50 cedi ni na ye kakra na o ma say ma mi ye 100 cedi enti 100 cedi na egu so asa de echi bia mi tue sika foforo emba ewo mwana o ka say sika na bedru na pani na o sign no so obeji 12 million metua na me say tua 5 tubuase pa na mayente asem no ase ye na ote hene na wo hwede en na beto so na omo kan ye ma ne kan wakoma na tubuase ma yentie ni ye papa because sabre ya make say ohiani wa bi a
enei wone nso eti kumasi dwom ya wo otie wi akataban so pesika kakra di mpepe na wode ahwe na busua okwa akoto esane mu okwa akoto amanie mu okwa akoto de wukoto ye bi mu ntimesro nyanto boase na wode akire step by step wote he na wo hwade ai ede ne ba ye de na omo ka ye eto wakoma so sort yase Pacho na mi hwem Ghanaian movie nti kwa advert na omo ba ye na omo ba omo di kan coach quotation o ka asa Bible mu nsam say on enya wusika na obepe di uyeye nti na obepe di so wutie obi bia na so wusika mba ya baby opa bia otumi ede noko na enya wusika bi nti na obepe di e ka manisi so etin kofo kwa won so mo a omo jeje nkofo sika te so obi kohwe na enim fifire na omo je ni sika no nyina omo nyina nhwe yie e wo sa akosi ebu no mo bu nkofo akwan so no nde enye sa ade ani nti na oba TV ne so aha nti aseto Akoma so ene ma me start ye ki omo start ni say we the same back to aso na ko 23 December na dia me start 50 CD nti no sa han set 23 December na dia 100 CD ko ye Akoma ka sa akoda pend no we say 50 CD e ka ho na ko 100 CD na dia chi ye na ko 100 CD sa na ko 300 200 sana ebedu 700 ya no so obaji we 7 million na wasan na me tua 12 million obaji to penini manager ni so obaji 12 million na me tua dia ni nyina so ye na mabako 22 no Enoch ona de bia no first day from days one me na start ye enti so bi baji ska say den ono no mama sote so penin bi so baji ska say ni say sa and the week kura no 500 na so kwa amba almost say here 500 biom ansa sika na aba oya we say me kokwa ji quick for kwa sika edi bi ye na sister bi so sika wo man ni ablo ji nta sa me my sister ni bi so 8 million na me de aka no eye mo enso ma atu now as a scanning number and draw kwa me friend or say penini say ready into me the 500 na say me 500 no kwa when you 500 ni say 50 cedis na say 5 million say me penini say me 5 million na de me be out de me family no be me scanner ba na me see you de bi on me kasa enso akama and yes say de kwa me friend na o ma no at me friend say asa enda Nsem nka me ho te sai na me se me ho ye nti fa sai nda nkwa na me frɛ na sa me on maintain nka nti se wa send sika no a kan nyina bom na ka che se bia se sika sei na ma send de ama wo no nti me ma omo le se ni nyina e ba jawe to me buska no me ma omo le se ni nyina na ni nyina esi 160 bibi 165 for Sunday. 165 million. 165 million. Oh, enu 2 million cry. 100 million. One there be me person one aka me person me can semashina no. Was 165 not just enu 2 million. 100 million no. 160 million. 165 million. 165 million. Okay. And equity or and aquadi one 165 million. Okay, Titisicano. Not just a 10,000 and Yabeka say 16,500. 16,500 and I was send ya diama wonomo and kakranka crash to now say I say aka 500 and do I mean any kasa no say penini say me 500 the me be me from no pushes kanambra and I miss you enti yanhwe na woti TV no ho na wo hwe na wo mu di nkan ba ye na wo mu ko tu Bible na womu wie ye womu be ma warning se womu betina TV so na womu jinkrofo womu esam wonu manimu fifre sika die wonyakropo betua wonu kayi Bible quotation esan de tato no na wo hunu se a na we mu de womu nye nipa bone
because said you may Bible quotation yak no adome womu yes I would TV no sooner the na da bia so no kasa or no we kasa kama ntinu ntinu dia ma we kasa ni wo say unjene boni bi yele emma no okay enti ahyase no sika sign na ope because also womu se wo the sign ba wo benya sign 50 cedi ba wo benya 15 million womu dey ne the sign elupre dia na msoro no okay almost money shade bank for na carbon almost money why money shade bank for na carbon ye adwuma aeroplane money shade bank for aeroplane yo mutrama me aeroplane sa na omudin ne de wo fechire wani ye hunudi no wo hunudi ni ye de woni mudin ni ye de almost money shade bank for na carbon ya shade bank no mo nkra bata ba ko wen me pa cho shade bank for no o mo nkra bata ba ko wen ma me bie wonu ma pa cho me ni me bi o mo we ni wo adi adwuma na wo ye me pa cho me tontonya ma mente me tontonya me ye bojo niema nya niema bojo me tonya adoa me tontos in tos moko ti tomato side entos ni moko ne tinto wo wankasa wo container na store wa bia na egugu table so na wo ton me ba cha na ma ye wo table so ba ma ye container bo so ba me ye ho ejuma wa ye container si ho but onye niema nhihye ba for now there esisi table so na wo ton ba se me ton hwe bi se wo ton hwe bi adan skani nyina sa nkofo sika kra wo na nkofo sika wo bodwa anim da bi oi skana ekwekodi omo wa no akodi aeroplane for no enti ama wudwane se ya hye menton hye unton hwe biem for how many months ni ana years ni starting ni de fan say busumi ye besimi 23rd next 7 months me ni omo eyewe busumi ye besimu June 23rd na 7 months come started 23rd December no o started 23rd December and I started this esika no ema won no okay o ma o ma esen 3 yensa oba pani edin fi esen o 17 onya this month 17 years o okunu me ba chai onu okunu na tie me ba chai dia o send sika no mo nyina na obo okunu amane starting ni de no ni mba edu bebi ni no be hu ye edru bebi a wo hu ni send ye kro no anu eden no ansa na wo bo na amane ba chai okay be ma no na ma wo dwetre se fa tonton sa bodwa no sa de tomatoes ni nya do na ho ni ba chai na me surprise kosia ba me koye operation tina say echin ne ko ni nyama na me ntumi biem aha na me ne ya adwen say ye be ye sa we ni na ye okay all right enti yenhwe da edin kane a wote se omo kasa na eto wa sumo no sign na wo Sunday na sika sign na wuhia de aye adwuma na de ahye wodwade animu ma wo Sunday says can no Sunday say ba 50 cedi 50 cedis no na wo expect say obenya say 50 million na wo expect say obenya 15 million ba chance na okay 1500 na che say wanya bonus wanya additional 1450 okay enti na 1500 per na we here ya den me ba chana me so aye adwuma no na wo de share wadwuma no emu okay na omuka say o send 50 cedis no a ebedi na sen abosume sen fie sen okay say ya the 1500 na ma okay so wo sen ni a omo ye card na omoto enti wo kwoto card o wo sen na omoto card na card ni be fi omo main office wa reche na aba betom nti betom a na omo ye ho nyama nyina bia 15 minutes na aba okay nti card ne de emehya wo nsem ba cha na bi wo send 50 cedis no a enti omo de number to dwa ya wo be send sika no e de atoso okay nti wo send wi na wo afre won mu ana ai bi wo ko no afre sa aba esi den wo no number me number na me de be bi wo ho ana sika no wo me phone so e bi wo ho nso me ko send wo
mobile money into would the kind friend or more catch almost say may send this co and answer was sending we and what that me catch na do no enoch no number 22 no back when it in the same enoch no minim ni din come one dey be your friend in town nti say obi ba ma na etu eske bi kro na ma me ya wo say ni say me etu eske say nti no no ba ma akwa say ni nti we be to ma na bi no wa frɛ say aba aba nti no woman so forward akọ abrochire na woman the card no abeto mama woman na within 15 minutes na aba ya de usika no ombaye ne mobile money ya be so okay nti no 50 cedis no a almost say fa bege 1500 no eye loan and ya de ma wo ubetua anase eye sika ya de che wo for 50 bege 1500 if I try o ka say obeye na advert no ko ka o so o malo and on ye we o continue na so on ye sika o malo aha ne mo ye mboa and o de boa into ono anye ska abro so saa ho aya o say pastor Julius moa ne bro for e den o malo ne mo oboa say o malo say je me de mawa ubetua on say ebi ho a was say 50 cedis no ya de to ho niama we say aha enti akwete say de asa wo kwato susu no wo de 50 cedis no to ho a ya be ma 1500 but we ubetua that's na wo de betua wie but we ne de wo de 50 cedis ne ma wo no mu a enye deposit like o de ma wo nom no mo so ama wo card no moton into card na wo de to ukoto card 50 cedis ya ni ya 50 cedis wo na 100 cedis wo na 300 cedis wo na 200 wo tu ukoto card 50 cedis ya na card na wo ma awo 1450 e di amount sa na mo pa kire ni ya di a chew na say ni pakro na friend e noko no a would 50 ba no ama 1450 no Ghana and I say the whole world as a kafo no to so say mame the whole world as a kafo no sa enoko no to so say enti would 50 cedis no kwa ye 15 minutes no we sika no ama and afre wonom and we say the and also akwada pen ntaje yi fi ho akwada pending oh me pacho tie ni ye no obi TV ho afi na ni say ho wo kwaya victim wo bi ba ye victim sesi ya na fra wunua na onua fra ni nua na wonua enfra ni nua Facebook mumra so invite wo bi mane mra so invite somebody invite wo bi no mra so Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 and a TikTok and so me pacho edi atwaguo enti no oni ya can say o say Chrome TV no Rabbi One TV so no need da ho say clean about one onua TV the bedroom me se shema wonua no onua shema wonua na wo bi hu kwaka adwa mu se me ka say said ye ma me Mary frempo amanso hu aka adwa mu no okay enti 15 minutes no ama Fire no said ye no sa kwada pending taji ye fi ho aje se oni no yi free ho ana wono a woye ho adwuma ne be yi sign the way by 50 cedi ba na ye yi fi ho minim sa de kwada pending a che se wo mo wallet no so aye ma enti wo send bi kura kwa enya de a ebe ye yie enko enti esi den na aje se o send pushi bi be ka ho na free pending enti wo send this na kwa ka ho 50 cedis na fe wa send 100 Ghana no okay free pending a free pen ade achi ye no so o ma me sen 100 cedi ade no was still I da so a pen ho pen ho no nti ade achi na sa send 100 Ghana okay to aso ade achi na ko 200 oh 300 yanko nti ebe do for 5 million na fe do was say scanaba nti mpanimfo na omudidi enim na mba sign ni ade no e na obi gi 5 million obi gi 7 million ebi gi 12 million mpanimfo na omodo do ya sign o say managers na do so nti I say forms na ba
eduru obi a homo obi a esan nye nimpa ba ko na esan managers ne dɔɔso nti obia bɛsan ansa na yɛde usika na brɛw deɛ ɔbɛsan bia nso wɔ deɛ wɔgye nti deɛ odi nkan na wɔsan yɛ no wɔgye sɛn ɔgye 7 million deɛ odi nkan bia deɛ ɔtɔ so mmienu ɔsan gye sɛn 12 million oh my god 12 million okay deɛ odi nkan yɛ ɔsan yɛ bia mu gye sɛn 5 million I depreciate it you didn't kind be more say 5 million. Just saying 5 million. Or no so 5 million. Oh my God! And she says, "Sika way now so." It's by choice. I know. I say, "Scanner, me the baby di omuhano." Does into me sick and bonus about a tosso. They say we 1,500 David. Okay. It's now say the all can the nessa a car 20 million. Na edu. We 500 million. 87.9 Mama, you na mesre wo. With your when you I sympathize with you. And you na mesre wo. Na said ya 70 kwa na mesre. O kwaje 1,500. E dia ba be hye wo business mu o. Mama, wo dia be hye wo business mu and now wo pushia ko pushi. 16,500. Me pacho wo. Mami misa. Sa 16,500 na nka wo benya ka akwaje 1,500 e dia ko show business mu aye dey. Enti yen show woni bi. Ekwan ba so na afa so a wonya. Se sika we maako oka na wo de asende no maako cheye. Man pacho na me ko jipin ko fo ibi o kwa me du wa o ma me di phone no mani mpa no na ka se ebeba scan beba de ko yen enkrofo bosia na fofo bosia ebusuafo bi bosia ono akwa ma me ko je quick for sika kura na o ya we mo ha me o ayi enoko no asa ma wo koye den quick for sika ekwaje quick credit for loan sister ba ko e de 17 million wo mti na ono so e ma me pressure nti quick for de ba na me yi mu 8 million de ma sa sister no ti quick credit loan o kwaje saying 20 million and we 1,000 we 700 and the mass 8 million the mass sister no and de aka no come na sa de 1,200 no kwa kan wo no ho enti ma me said ye eniema no e kro no step by step no bibia am pursue say no the enkrofo yi ken e be sanya no kre amba cho de bia sa ono kasanso a kama ne say kire me say e beba e no kre ontume embeje obi ma me sika india na so obi nko enko sam na nim fifle e ma nim ba yewe embe bunu no nwo ye onim de obenya say limpa no kokoye no boni bia na say we ya sana de bia o kanu ntino entina ma minya sa enti edrum pempen so ben ansa na wo bo ura amane sesese dia wodo ho akwa mu nie a jump fence be 3 months in India no ya we be 3 months and I work kind of chile no okay mo babam kakra ma me pastor Julius mo ra mo kakra fa ma me hey me kwaje 1,500 de akoboka 16,500 so yes boss so one time push bimra aka last 500 the 500 no kran we nyina de obenya bi aye on push hello yeah Brother, good afternoon. Afternoon. Na ho ye. Na mi adu mo na ho so. Yanko pado. E sa mi sika na kwesi sai. What is? Mi sika na kwesi sai Mary ni Kumasi. Yanko fo na ha me. Mun sa Sunday mi kan chelsea quick phone no mba mi fie 2 anaju 2 o'clock. Ha na mo ha mi nti sa mama me fifie kwa mi ti minister bi ho.
Nti si ame den na minsa ke sika ne dia mom. Hello. Hello. Isi ame den na minsa ke sika no e dia mom. Say na me ka say my ya tinka pe ndo de bia na. Unsa me ka cho say ne dia nkenya ho ba de bia no unsa sa e ba pe woni da so say bia e ba ma wetumi anya manfo sika na akomom na mo san ya ka de kofu. That the say ka say no. Apart from that, also on what you see where so they say do benya no. Aha, and do benya no so no. Me nya fe na me ka say. Me na me je ginam. And me je ginam on no mi no. So that say, e do nya kra na do afro na bo ma na to nya. Na no number na to ndo ya to so no wa frɛ no. Scan no, when you say do 165 million. And Kofon so ha na ha me. Enti so 500 ne baba na dia asomdwe baba ma nkofo nsaka o musika ma etimi atene fi ahwa me mba. Me ni ha obia. Yo. Me fra uno. Mate. Enti se anu sika ni nyina ye sai na wo mo. Gina so na. Hello. Blana committee o. What say wo dey na on sabe kan na dey na wasan ya ba. Da bim de me sabe kan o hanu. Dey say don sabe kan ni kan show say. Ike na so dey ko ke se mo on sabe ka na na ko 2 million. Yo dey Ethiopia, yo fani na na dey aka. 200 million ne be di kan ya ba. Aha. Na wa yi o dey say me kan ka say. Karena ba ko no. So ka dey di na be ni dey figure to say that say ka yi na. Don't you make sense at all? When you bring an heading, you better take your committee. You go to take your payment to you. Not to be attacked, so dear. 8 million, I better tell what you are fine. Now, so what's my job? I don't want me now. Say, you was making me the bedroom. No, it's okay. I'm going to my children are watching. It's in Pacho. You see how fine me brava kuna. You see, and a pay say police station. Some be munti me brava kuna idea. You know, no wakra. No so person ko hu baby owo. Nanko no abe ties as can na nka iskani to me ba. It's in kauche baby owo. Nanka mama na eshia. Okay. Yeah. So dear, see ano. Orama. So no man nka de owo. Nti isi me na ma no me phone wa me ho nti o wa hin na nka ombra on hia me de wona ma na ma na che isi ano me ya de ti ya na ma so na pe de ba kire to bia na wa ka kire no wa isi akra na nka sa wo fa hin nka o so no anka sa kwa nka baba oh enam che se ya asalaja odnis be ta asalaja odnis obesia afaleja ya asalaja ai nti obo mbisa se fa hin Obo mbisa se office ba. Afarija hin. Asalija hin. Old machine. Old machine. Oh yo. Old nation. To oba no akase ope hwan mo. Okay. Oba no akase ope hwan mo. Company ni di. Oba mi wi na me fro. Why? I mean petrol dia. Company ni di say. Huh? Company ni din say. LP. Airplane. Okay. Yo. Hello Eric, Enoch. Hello Enoch. Edino cry okay, me Edino. Ngoisa. Aha ya sa friend bi mama. Producer push me kongoisa sa no ye. Sa push bi mu mama. Nyame nhira no so ono atimi abodi no ba bi adwuma ne wo no. Adwuma ne de Pastor Julio ba bi e won de waka. Asalaja na de me nyahwe sa de wa. But de na me hwehwa so obebodi no company de no de mama. Sa de ababa wa we de ma eye mama de mama no. Enoch. Hello. Hello, Enoch. Yeah. Okay, Enoch na
Mrs. Sanie na Mr. Crano said the idea ne economy nya bi ameyo enti wo se me send sign amenya sign e free sign deposit sign I started from 50 cities to 300. 50 enti me send 50 cities amenya sign 1,005. the adwuma na me ye no me pesika kese de ahyem nti wo hwa sign na me send dia e betumi aboa me pa. And I'm saying I started from 50 cities, up to 300 cities. 300 cities near 10,000. Oh, that okay. is all. Why? 300 me send 600 menya 20,000. Okay. Me send 600 menya 20,000. And I'm saying for this one, the card no. The packages anyway 300 cities. And near 10,000. Okay. Open 600 and the rest already carry first 300 and what about the second 300 in boom. Oh, okay, me that say. Now, me send you better how many days and some in Saka? And I say, I didn't know be I didn't take you on this. I didn't within 5 minutes. So what I said, maybe we best to card now you might run your high balance also. And a bit and yes, I are on Dre. Okay, into my Sunday at the Amawanka somewhere. What's it? Let's send it the Siwanka also. That be there, but it's almost an intimate manager as well. Manager, so okay, now your friend is saying, manager and your friend say, what's it? Manager and your friend is saying, in case I'm sending a dinner by me who say, me send it the amount. I friend Ajay, first thing Ajay. First thing Ajay. Faustina J. Na me sister me bisa no wose wo so no sandi besi na si den na me dia ne kwesi Faustina J so. First tie ne dia ne enyende. That time no. Na mu yo mu yesimi so. We say na man ti obeyi do yesimi so ana. Onye nsimi so nta me kire wo no. Oh. Sister say we yesi wan so. Ono ne de na mama me na ma ya. Na din be na ba me pese me hu se me nya nkosi wo bia so mo nkodi ni sika wo. Ebi o ba ebi so ba be ma di. Anti nya nipa baako na Faustina J no sika na fa no so da. Mo hwa na obi akodi ni sika. Ebi afa no so da. Sa friend man bi na me nyanti ase ye haya Akoma 87.9 FM Akoma Nsem na die no you friend what the hell where what the hell where what the hell where you there oh ma I Nsem hey aeroplane AIROPLAY AIROPLAY ehwo no din no na me refi TV station kro no a wo mo also wo hefa paper paper ba ko na wa tro no so ohunu because me hunu wo mo ye no Benedict TV. Wow, Benedict TV. Yeah, Benedict TV. E ho na omo ba be omo advert no ni ade. TV be green omo advert. Yeah, but we e ho no na Benedict TV na so. Ehwa wadi ko hunu wo mo no. En mia kasa me wo fia bi a ma relax a me hwe ebi a omo ba ya me de me chimu free ho because an ye ma ne ye metan ye mahi ye mabufu. Eye metan ye mahi esa ye mabufu. Enti eba menhwe ene akonfo bi no a wo mu ni ka prenso wo mu sika no enye won mu ma no awiesa awo se na ntwenam so wo mu yi mpempem ankoma ede ma krofo no ma tese asem na ma rewu hello Enoch yes Enoch me pacho aza ena musi eho ena moye meboa me pacho Maa Akos nie Akoma FM Onua TV etu demo live aza na musi ho na moye meboa Enoch safra ni biem ai wan fa dia hu sa wan fa aza
nyame asalaja mo the bible mo start ya mo the bible na start ya sa bible kro no wa nkasa enimu bedi mo ebe kunkum wo mo kwa friend bia ebe kunkum wo mo kwa wakate no obi eyewrade obi maame sweat obi maame sweat who said to me catch and say o mo quick credit nsan ko mo se obi loan ama na kwaji loan e serious o na mwadi very serious o ekuya mo mre mo maame na mwaji ni mwadi okan wo say o manager ho okan wo say manager sing asensa ko sitire obi maame ete se wo se bi o maame na wa jinsi ke edi o ka bibi me ba cho endro me friend no na mi say me ba The number you called has not answered. Please call back later. Okay. Aeroplane, ya tuna mwie mu. Hi. Ya tuna mwie mu. Akuya. Wa ba wanu. Help you me to be come no crown to. Wa ba wanu. Eh, na nipa ba na ba wi asi. Ekwo na wo dey fatally microphone no. Speak out. Yete pa. Yete. So much my friend is and that's what can be sana. What's my friend say see a dear corner a dozen for her and a hammy yamin quine come out where quite you ain't no. He says, can you wear the oil or my bonnet? And also mean to me your bonnet and say, me dear, me you'll be a me high. No, said the word you want to say, be a me by her saying, no, and no money around block or line crowd that. Marco, Bibia Yame Yase, or Muko to Bible near their sheho. Enti mesisi say obi sika so obi bottom awiye mre mu o enti so wani anna ho wo se na nsei ankura bi hwe no mo kwaji sika dro kokum obi ba be ma kete akura kama fefefe okoku no omo kwaji sika dro ade a ekosuweni hwe wudi nkakra woje asa ka chere say sa kwona kwaji loan wa kwaji quick loan wa mfa anya adwuma asa de abrewa ma wadi na akwa wei hwe unsa ama so ka ho ama so ka ho ya wonim de ya me ya nanse ba ko bi to so na me ye bibia wadum no azafo ba ko bi na me ye bibia enti no na eda so da ho wo boya boss Ghana buy kwa ye ne sponsor Ghana buy on this and that enti wo bia hwe TV a obenya gidie there's a Ghana buy kwa ye sponsor wo mo enti a buying thing media say they know where they are even want to that's a campaign fake campaign and they say one na ebua even government the first workers wo bua government ni be ma obi enya reshemu we ya bra yaza eti benefit to one year they should issue a letter say what to one year say na maintain ma tese obi ya dey say e what TV station say na TV station why na more license anya Ghana buy very good anunti nipa na de na oye no okokete say odlomba kan say oba Jesus on na adwuma na wo ye we bia ni station waton en frama eno obi abetran so no waton frama no eno odi bu nkrofo so no na Ghana for ye ka kirem ye sram wada za TV station fun na bebe ba no a wo muti so dis adwuma no ye be sram wo skill kokra sa de na ye free ho because wo bu won so for wo ye niam bia ho
at the moment I be shy say woman attention 1 minute per we be convinced wa shuffle I don't know how you know ebi mu de aduro na yo e duro to be friend phone de na no ne unya kasa say pe eno ano na hwe say what this is ko ne kwaji we busia what ne kwaji we busia as a remote controller obi transaction sister be transaction brother so fafu ma me nya call oh yeah no so unji sister we phone ma me na odi na chi no age na danfo no age na akua de no age ojeje phone sa be 8 na ni ba ho so na boy no kwa say na ni ba no so say ojeje nkofo phone sa na boy no ko na de na wiase ya me see so wani an Ghana for me ni na ho mo mamo ni na ho fa wo say adwuma ino ko fi see that wo de fa sa bra we ya akọ wuwo ebe ye tan ino wuwo be ye tan kwa no enyase de ka enyase de pewu na kwa sampa ni we no ni wo ko sampa Yesu na Yesu shen ene bless your keko su kwa so ne obi musuo na kwa oda kwa sa obi musuo oda kwa sa ya manfo so no na wo ba be sia na wo ka ho no edi be ro boy ro fasinaje ana wo sha saraja oba ana wo sha saraja fasinaje na so fasaraja nko abukom no oboa say wo hu say questions na sister ibu sano no na sa company sa questions no da eti onim say no ben from aeroplane company on kan da enya oni wo ba o sa pretend mo so for na wo hu say interview ni say the sister is ibu sano questions no bibi we BBS oh na no o say o mo ya smart nti o tiare ba bia sister na dwene akọ na wa hu di obeye na ma da bia meka sa dia wo ye ni wuo en sabi na damena ino obewu tan na no ngo yonkofo bebre na mu wiase de nyansa kwa TV so jinkofo akọfo jinkofo sika die fo go TV so mu bunkrofo na mako unse phone so nyina wo mo ya wo mo sa bio phone so no afre mesisi wani ana ho a no afre obepira usisia no wa sheda abo wudi no kra na wudi register momo no so mo yes o mo send you sika na phone ni mama mo send you sika no me ba office no ka kire Ishmael charity appear me be boy Ishmael man e bo na lady bi afre me evangelist ni wo Wesley ni abampai bo me ti o se nyame amadom makoyi adwuma wo oil and gas for muntie o with your letterhead wakonya adwuma oil and gas na se so obo pese o mu ma supply ayi bi na wa no mu no adwuma mo no wa ko supply ye be yi wadi enu nti o pese o di simi so me na oba me ho won pai bo nti no na o mabroni no manager na frɛ me na me na kasa wi a ade no ba ko boy sample 7,200 per one pole into me supply almost 200 no de be ma o mu 800 na se ba ko ye benya so 600 ena me ba me boy Ishmael man na Ishmael so for hwe hu na Ishmael me monitor no achi kakra ena monitor ya to the stand say kwase abroni bi wono ka ne borofo no te say Arab fo kasa oh woni wo ma wie bibia nti no ade chi amembra enkrai taprade na bank ne be pon 12 o'clock is one more dey nu on time na o me nkona se me permisi ka ne cash a o me yi ama me pen check nso a o me de be ma me na me se mate enti me ba me fa de no sample ba ko mra na me se me de manya sample no me fra alaji no ana me fra number no de ba me alaji ni free epic here o so go ko station se ka bi lodu a o de be ma na tum na o de aba na me so yo mate na me fra no na me se no o se wo ko station ti munye scan ready na also for there be wo de wo pesca na fatua ba ko no ka 7,200 no na wo ba e be calculate ni nyina na me se maami wonni o wo fa no bo wo se wonni me ka so for me se wonni o wo no o fa no bo ma do me o wonni me dia before we do one line no condemn one no one oil and gas wo letter head wo hasisia libra ampa oil and gas for wo letter head o any bra me sisi kani bra any two so and they shop ho na my ko na to ai ya supply them o see
charity appear ni me say hi charity appear ni show phone no so me pese wo mia ash biba na wo mia code bi ka ho na me send adie bi na me de ma wo and I'm say dabra wo ni pa na wa frɛ no oboda me phone na me phone no so na me ko mia me de charity appear na so mia o say hey kwase aba wo twɛ kan na say ana me se me kuridi ana me se me dance na me just me nkopa 7002 na fanto sample na me famra na se ma me woni o won fa ne bo me se ma ko wo da wo wi abiatum woni be abiatum amanfo aye decide messages amanfo me se nyina ba ko fra me se kaja ma ko kunu se kaja ma ko kunu se wo bi abume obi abume enti nka wo manu yanzo wo manu ya me se wo ka chira me plain se me charity appear me say yes mia we na say me phone so na phone no what dia me mpa wi o afi no so kwase aba o tweka nkan na say na me shira na ma ya me won shira o me pe abaya o ya no ma hack account wi sesa omo frewa omo say oh ya send code bi group bi e wo so na ya pick your number ya send code bi na code na ya send e wo na say won san kan audience ya send for frama omo send me omo say boss code o boy ya na omo block WhatsApp no na say sa time wo na na akodi omo eti obi o be chat ni bia na o chat no wo di mu won reye obedi nkofo sika wo wo di mu sa abuja nkofo mama mwani na ho 1500 mama mwani 16500 say oni ne di nkomo no te ye sheda ene ye mama mi kwa because ohun say ye ni obeka te wo nya information po ni ma ne di kwa oh ye ba mu no wo de yesie say ye friend na won fa ni Maa Akos we are listening ammo gas oven and stove maxima okay ammo gas was it the girl Maa Akos I think is jujua juju nya na ya me say bi mu di aduru na yo ye fa bi shafa na konya na konya na wo na konya dia shase na no you see 50 cities obema 1000 ma de bia asema be di tun kofo fie munya adwuma ma bia many person for 50 cities ebra be 1500 okay evangelist sankofa oil and gas agreement omu ya dibra mi atiefo na for we no de bra mi understanding memorandum of understanding for to was kinkan memorandum of understanding we do what brofo the agreement of the purchase and supply kinkan ko so for ade wo ni ye mami na we the issue we try to so no we fa we fa paper na kasa fa na paper no papa tias no kinkan ma me da majority okay well say I like your program too much o be pay because yeah exceptional ye chira aha ne tufo aha ne ye chira ye ma wani da ho aha ne ye ma wani da wa brabo mu papa ni ma no sia me kana express papa ude tie na onya da te se ni bakro ni alaje o temade anase o say kinkan ma yen anyway o say Sankofa Oil and Gas Company Limited Ghana yo Sankofa bi wa ha okay o say memorandum of understanding agreement of purchase and supply yes o say the non-circumvention non-disclosure and confidential agreement made this day 11th May 2023 between Mr. Samuel Mensah. Yes. Oh no. Me Allah. Any contract at his box. Railway referred to as Party A. Oh, okay. Just agreement on the side. Sankofa Oil Gas Company Limited as Party B. Okay, and also the Anaje Estate, Takrade Ghana, referred to as Party B. Okay. Both individually and corporately. This is to confirm that each name, signatory separately and individually, are desirous of forming this
contractual agreement and hereby agree to go into agreement. Number 1, that party A on behalf of itself has agreed to sell and supply drilling shaft pin. Drilling shaft. Part number Russian's old model to party B. Oh, ma adorso. Ma adorso. You can say back in but the okay. The first point I'm gonna say party A I agree say obeton drilling shaft pin. I'm a party B. I need a Russian old model to party B. I know how to man. Some but to was obeton Russia. Just I didn't cross the city. And so what's the banner? What's the banner to Russia for? He was number 2. Was a party B as agreed in principle to receive goods in Sankofa Oil and Gas Company office in Takrade. The said above mentioned goods will be supplied to party B. Number 3, party A is expected to provide 2,000 pieces of the drilling shaft pin. Hey! So na go 2,000. No kai Sikano. My year millionaire on theory as in Diago. Sikano was a party B ascends to pay the total amount of 15,400,000. Hey, Missy Cano, Dollar City. I 15 million Brisica. So when you Brisica, 15.4 billion. 15.4 million Ghana cedis. Total 2,000 pieces. Jesus. It is a me. Na many Brisica. Enemy chia 7,200. No mas. I want to just say I Jenya Kopo. So for Kado Kwaji. So for come brother range over see. I go be adie. I go no chia. Mesika. One is a baby. I for you my boot no. Hey. Say oh be fa. Don't for. Na say when you briadia. Don't for. So dia dem. That will be over. Ah me pede dia no. You I want not because 1,000 for so big 15 million. And you better. And this will be 50 cities. And my says can I home as I said to me for. Minimum baby, on your mammy mission on your TV no so then office. I didn't do on all ya Obenya says my team is not all your advert. So be a bonus of course of be 1,005 now Obenya hand at Yamano. Ma, what's the son of when you know or okay. No, you need to 10. No, be able to 50 seats, 50 seats. Are you when you say? Oh, now one crop for now. Woman, no more year. You man, I know a master there, frere. And I'm sending me the enemy. I dance dear for no. Not the piano. I dance dear for the piano. Now, where to say so? I nipa baku. No adan no kaka fan say no ebro. No adan no yes. No is a full be buy. So for full be buy. Some voice. And that's so power. Oh, this is an Alabama. Same phone. Hello, Akoma FM, please. The name that the boy had provided may be a wrong name. And also, they buy the SIM card from people who are willing to sell. But Mama, on your behalf, do an urgent investigation at a town called Asante Mampo Suta Tonsu. Okay. I am who I am. Not just only baby. Yes. I am who I am. Almost said that in Suta Tonsu. Why? Mama can't say no. I'm a high or more high. Die what I
ana omo agi fie na bosuo na anwumere omo preti enti yakache maame ne se osuro because omo nya Ghana for so omo kasa no omo tonation no eyifo yi edan no ba ko bomu wachire asa busia dan no ma che but ba ko bomu wachire ono mo hye sade no ena dia masafo na han ema ne mema nko a enegum eto nti ya na ono kra wosuro se ne ma ebepia nadwo manta onkra no osuro to buy ne se we de police assem ko oho police station na ko report say enkrofo strange bi aba behind modan wo ho na say ni no ye maame ne sa ko aba back say ɛhɔ no deɛ ɛnyɛ wɔ mu adwuma yɛ chefie no deɛ wodi ama ɔmo yɛ akorafo yɛ no ɔdo mfa wo ne wɔde ne deɛ ama han deɛ ɔde na ama han ne fa ho bɛyi kɔna kɔtena mu die say something without thinking about the security of the woman. President say ɔmo yɛ akorafo don't be a spectator no ɔmo gidi kɔna and a police for the year but security alert yes police ni me say maame sa ko maame ne basa ebe sugu ya so tum na tira wo fie na wo te wo die mo no so te wo die ama ha na de fa ho this Ghana ama wo mo ya ni leaders a enye se bi obi na ami obi o because omo e bi man na hye wo mo nsa se enyo ma omo nyu enti ya na sa ayifo no be kase mo de adwuma na omo hu me bufu adwuma ya de ama mo yetua mo kase mo nya obi ane ne ma atifiu ama obi abagine dan boso na ohunu ama ne ma nkwela o mantem ho their security is at risk ye be catch the security agency some go rank am get say anya wasema na anya wasema what have you been paid to do you talk say ye dem Ghana as a policeman as a police officer you talk say ye dem from Ghana ọkọtete sẹ ọnu na wodi awudie no ọkọtete họ na wohunu nua na wabefra no na wakwa akọche no ba ọkọtete họ ọnu ọbọ pemeku no no ọkọtete họ wonyanu a na wadi abeso o mana du ba bia utimo a ese obon pese urade ma unko hia sana da bia yeka so police station master because of the kuna you asem da bia me ma ko Did ni mani nku ya nim case sesi wo ha nkofo kum nkofo a besim na yenti ma anyom he papa ya anyom he ye ka ho nso no ade ba ko bi ho emre bi baaye ema me bufu yi papa sa breno na ye wo do ho ani say sometimes yeso wom se wo mo nye o madwuma ebinom enyo madwuma ye wo no yes but ye ka no so na ye ka akwakosi say ebinom so wabusia wo fie mo hwe se command ye first se commander na se IGP ko baby a me patcho wo bulletproof vest me boa e sha no o bi sise o bulletproof vest se no say but ye kasa constable omo dia inspectors wo kwa ya boso tera nko ya boso tera ono so wabusia wo fi oyire ma enti wono so tera baby ni kuruma ka che so okoda mu ya dia baby fa ni ya wo fi etwa wonim se o fi etwa so tutu wo yire mi hian baby fa wo so di bambo wonim se anioma mu hia de be ya adwuma no mpo eni ho se di baby uko police station kwa report na se kwa ti obi a omo tiji sa o sa to petrol arrest ni mu what na ni wonya problem na ko police ni amane no omo se be to petrol gu omo ka man sana omo di ochi akọ so for ma fast ba ko minya what is this trada ya di ya trada aha trada IPT minya accident to IPT na barrier no wo IPT junction me kan bo nipa enti wie ya no ya fa nipa ndere ko hospital na me call me ni me ko do barrier ho na police car si ho
na sponsor say na esi wa me ka abo bi ana omu di machi ene me buy omu tu car no say car ni petrol ni car ni CIPT junction no filling station mo frames ebinim as I say me 100 Ghana cedis edugu police car ni asa na otu obasin ho and you ba hospital kwa na so di e be hwe ni pakro asa mo ba mi epia car no ko share filling station me na me top petrol edugu police car ebinim asa kwa wanya say me say me kai say me 100 cedis ye case ama na almost me to fuel ansa na almost to car because ebinim fuel o police for the year dwuma mpo omo akasa dey koto ko sika omo di to fuel gum no omo dey pro asema ye kan o mo se du ba bia a police for but onyo mo ni ba na ni ho ba ya ko me o mo ni se case na mo la so ko di eche kura just na so bia na so wa ko ni the life ebia wo mo aboa wo mo ho etuo wo to mo bo mo proof no ebi me ka say etuo kura wa nya bi anko okopada no kwa na pipe dabi enkoku no ma mo dey be Ghana dey futu ebetimi ya ma itimam fo mu tie ye shawu ye asanu ni mi nyina no nya mo bi afiri wo mo nanti ye babone fo so aba omo nke se nko mu wa no so ba say police for no near marketing kiti omu ni bi nye wo ma say wo mo ama wo omo ko jase nti wo na hwe wo ye so wo ye ya prapro ka se meku an tempare na krofo kwatu e kura pane chew kura wo no tuo kura wo no wo sire ye de police for wo be maso wo be gegra oba police ni se tian bo fe no na wo be ya gegra be ye no na krofo papa say papa say they spray sha me say me kwa so no bra no say so fo cha na pega me bag na me ko enumre so ne wo cha na ma pega me bag na me ko me ni bombo bi because man hwe na ma mensi muntem ama na ye be chi mi gina ho hwan so fo to na mbasara mo ntwen me empon na wo ye pon ya no tu ka pu a nu wo ko ya me ma fẹ́ mi kò jìnnà kwan. ẹni da hɔ. yesu sun ye ni bere fu ma ni pe bebe. ẹni bere yẹ. wúyẹ adwuma ma obi. nanka ọbẹ ma sika fa 10 cities ẹbẹjẹ 100 fa 10 million ẹbẹjẹ 10,000. bàtọ wúyẹ adwuma gu báńkì bẹ́ẹ̀. ẹhìn fún akọtọ treasure bẹ́ẹ̀ ẹhìn fún akọtọ susu a nti o di 10 million kọjá 100 million náà wọ́n ní ajá akọjẹ. yẹ bẹ bu. sẹsẹ yẹ mi abẹ. wọ́n yẹ kwasiya. sẹsẹ yẹ mi abẹ. 100 million di ama wọ abúlé wọ́n di 10 ma. na wọ́n di egu. níjọ ni nyinaa. àṣẹ nkọfọ so de ne ẹwọ de nkọfọ. wasa de ka. mama wa sẹ yẹ mu di ẹhìn náà kẹ yẹrẹ nù a okura wáyà adé o. wáyà adé. ma yẹn ká sẹ ní kyerẹ ẹnna ni bi sẹ sọfọ ọhún sẹ wọ ṣá adé náà sẹ no wà á mọ ní kura ma ni o. 3 months later. wọ́n hún sẹ ni wọ́n kó di mu nọ. sọ̀hún wọ́n ní nípa nà dampas wọ́n ní nípa nà sọ̀rọ̀ deɛ wo kɔ mu no wo nka hwɛ nkyerɛ no na mi kuru kura deɛ mi kɔ ma nyɛ na sɛ mɛlɛ ma hu mi fi wo wa nka nkyerɛ no wo nka nkyerɛ me wo na ama mi awu aba na nso wo ngu ya nya me nsa na me de kɔ mfie me na me sa kɔ mfie akɔ so nti aba sra mu adeɛ na wo yɛ no bɔ nipa amaneɛ sɛ oni asɛm ma yɛ at least obi mu adwene na wo da na sɛ ɔdo wo nyina kɔ wura mu wie na afi na bɔ kura amaneɛ sɛ na asie papa sika no kura hye adwa no sɛ na sɛ yi ni hɔ baabi kura wɔ hɔ a wo kɔ a ni kwan sɛ wo nko ana wo kɔ akuya wo nko na kɔ kura bo obi ama ni me kɔ ha me kɔ hia so mesi ana wo bɛn mesi ma kɔ nipa kɔ na wo de wo kɔ hia ne number fama wo bi ya kwan ya ya maka enti sɛ wo twɛmu a ɛnyɛ nipa kwan o ɛyɛ ka kwan enti sɛ wo twɛmu a wo fa nyansa to ho ne turu mrika ne twam yanka sɛ nipa kwan ɛyɛ ka kwan enti wo bɛ na hɔ ɛna afa na wo yi wa hia kɛseɛ na asɛ wo de bɔ me a ɛna ba wo nipa kyɛw ɔbɔ wo a wo nsa asɛe wo na ya sɛ wo bɛ wu na nkrɔfoɔ frɛ na wɔn so mmerɛ mu bi because ɛnyɛ asɛm ketewa na ɛnyɛ nansi yɛ na kɔnfoɔ aberanteɛ kata ɛdani wo bi taba ɛdani wo bi taba wɔn nso akɔbɔ kabu sunsun de agu graduate pa o wɔyɛ ne tapa graduate 0322498035 0322498036 0322498037 within the baby afrefree obi anya ne sika ne nkɔbɔ ɛbra
wa uba kwa jepo kunini kasafia tosuma kempa bua papa awo ye yema na woye eni bebefo yankala kwantia no woye eni bebefo pa na hoye na be ka di ma na wo ba ni ti na da sole obawe ni so ni sika o mo ni ta manye da o mo na manye eni ku ti na o mo di ko ni wo ti da mpaso na ni ma si na wo ti ni ti esu wo aye ka ba no na akwụkwọ n'ukwe nke mmiri nnukwu na-akwụ ka ya amụrụ ọsọ n'ime nkwọ nọ nke onye ọba ahụ ya ọba ọba bụ alụ ebu na ihe pasị ebu n'obu ihe fesi ya nsa onye ọba na-atụsa ebu a nụọ ọrụ maka ahụ. Yame enshira o papa we dey Maa Akos me kasa fi de nyame. Okay, yeah, tie we. Yes, on obo na mo de say. You're honorable. Maa Akos we dey asem ya ba dey. Say timbia say TV station mani ko boso. Na me na uti ade o mo dey wini o mo say ma no mo pe movie fe no. E ho mo yi mi ye papa. E timbia na ma no o mo tun no mu gu. Obi ni say timbia me ko fi no mo tun a na madum no. Na ma ye fi ho. So it Maa Akos we dey you be wa say you know wa dun anya yi a o me di bu. Until you be Mr. Monse na momo na ono so no mo bo na you na me mo na botro na ono ba na ntia. Why? Yame enshira o papa we dey ni ba bia afefe. Mini aba Akosia papa bi. Wo fa kwata papa. Mini aba ma so wa asante mampon ko fi ase no tan coach. Mini aba ma mi emo nu abedwafo aba so. Me dia me se dwumadi a mu die da bia se me TV ni wadi no ani. Fi se dwuma so na mu die papa wo nu abedwafo nya ye mo ma ba so. Na me fa konye so na me tia ko fi ase na nyina. Mini aba na me busa wo gie interview nya na me busa se eti TV station fo a wo monye TV right ya sebi ekofo bi ti TV so di nsemuni fa ne monitor wo mo fa ne mo lances na ho na show wo so say yempewe wo TV so ne ye nua no sentrofo bi so no mo cho no mo jije ho oh papa we wo ya de oh me kura daddy was you sika mami daddy me send this kama me nya bi every answer de me nya bo mo TV station be 5 or so say no kuno wana yo mo say wana won pialo me say wo ka say kura me ti koto be bia no wo da so ho wo ye program it is what they so monitor sa de we na me busa takofo no wo mo so de wo say for Ghana card e ready say Nsem na de no koto wo ye one Ghana card no de ready say we say no kura na say ready say na say no kura we metimi di picture di kan 110 I'm a president for you shemo na me din se Ghana tell konfo any type of form na nim hu bi and asanye ma we ekoso na ko bitimi me tete bi so ni se mu sei adai any nua bi so mo adwin mo henti obi sin for 50 million ba ba 550 cedi ba ba 50 million aduma be na wo yama no yama ya adwin mu no na ye nipa dwinifo bi a wo mo tete bi so di se mu me da timi ni aba papa bi me enshira o fa kwata papa we dey ni ba bia afefe. Marco, good afternoon. Good afternoon. What's your favorite time? Because free again. Right, Yanko. Yes, you are a mocker. Me, obi mo aka, o da me. Very good better no mo se ya. O mo ni agin ko WhatsApp so o say me send one what is the guarantee? O mo say it's 100% assured. Na obi a working committee kuma say na me dan ho say ya assured na me tua ba na manya didia na say sikara o say o de ma million ma nya na me ye den afi de again na o say na we are different and say look madam say if that should be the case there and the mumu send the way na mo ye processing we ni yeti nti bi na ka moti sabo your processing fee na den e de fee loan because obi a mini we dey get na me send scam farm as a processing fee na ma ko we ni na chiro me nti Ghana ye wo minister of communication your information minister your DNI director, your security minister, your way na that. It's madam. It's my team say how we say because they say do na do the binti make me more as the clothing sans say do na more. E do na do and no be na say and the too sure the 30 cities, the 50 cities. The question is when na nipa dey no Ghana national lottery do the coaching this and that.
mama bibi me mo first krodi na se me so mo akra mu ni so no matter cost of madam and this is the na that way no I'm not doing it. So I moving just a man who yes send na kufuado se panacho we dey adahoma egodebu fom wo ni plata se mama me am to no me obi di ba me de me ma hu se ade o ti me call for guarantees na ade woni se me ma agi mo da wo nya ni mo me ali mani o ti hoyi ono woni anti o benya na buno na se bi ye ni me copy de dia na se ma cha ko ka fofo na ye tweme ti e srempanyimfo awie ade a wo ye nya da bia na na be ma bi ni ma twempra education pa na mama wo de to do awie wi ne da se papa pa obi nkobi wo di ni ba bia frefre wara free dem sare to free nkoko we do another wase ni adwuma fo aja mo hia mo ka fasili mami itani man akoso wache ko mam de adwuma kuma se bua kwa before be free nkoko am je mi phone mami ni aba ko to nko use camera ni kwa so na ga bi se mo ko ni nche wono mami ni na ba ya no so mo twa skari na fi mi phone so listen me numbers ni go show me phone so the same thing for someone will catch me say no go na man no be say je won go for ko e be me ka mo say mo ayi mo ba mani phone di say man wa me say ne man e ko so dey anodin bi say ne petit bi say nti ne ma e ko so TV so ira nti empani for mo hwe bi na for empani for to mo hwe ne ma e ko so TV so madam eyi ana ye ya confirm e bi so kwa de bi say oko enye ma so ni faso ikwa na mu TV station so mami ya sira mu mo mo de muntu na mama e da ma se ma juma pa mo yo ya men kam wo ya me ensha opa so aya kuma lines no eguso na afe na Onua TV de atum se ne wo technical challenges kakra nti no afe na Onua TV de atum na sabaya yenuanom a wo mo ehwe no so ebenya entiase de entia ye fa phone calls no ne nyina ene se ye maame bi a ye fe no Mary Frimpong me bon tofa e de ama Mary Frimpong free edweso ene ba ye di nkan ne na di nkomo dada na de waka nyina ne se dakoro bi wat ne TV ho an wo hwe Benedict TV me boa ena wo hwe movie eja abrewa ena wo bi de Europe AIRPAY and on betos na on betos no mo yo with the 50 cedis ba benya 1500 with the 100 cedis ba u benya hwan with the 300 Ghana cedis ba u benya 10,000 ono so ye podwabodwaja wotontonto se ne ho ne ma wo table so tinu wo pesika kakra de ahye na wo se watiatia wonim se bi yaza papa na niema wotumi gidi ye ene se ema wo gidi ye ene se wo mo basatia no omo din kind the Bible wasem etufo you quotation ene start ye etu crofo wo yi quotation ene wo se ye de ne de ye genuine na mo a mo TV suo ono condemn obi mo a mo TV suo na mo gigi nkrofo sikadi nkrofo mo kodwom no mo ko samo fifre sikadie no omo gina quotation so no mo de dome saafo no ma mi si wote ho no wo hunu se ane we mo de ene ye papa ene o Sunday 50 cedis score ye wo per 1500 Ghana cedis wo Sunday ko ene ya friend back so sika no pend I just say pen ti agi say wo send 50 cedis na wo di be pia pen de no na no timi ko wura mi kotom and was sending 50 cedis and to me and Pia Pen na nkotom amani de no akowrem ni asa frɛ no agi so send sikabiem no was send first was send 50 100 200 300 or call 400 yes yo sika no card no aba na mo mpanimfo a wo mo be sign no doso de wo be sign wo office wo bi asa o sika na aba no e wo sika a wagye enti pani ba ko no sign no ba ko je 700 Ghana the otoso eje 1200 Ghana the otoso obeje 500 the otoso eje 500 the otoso je na maami gra che se wono na sika ni ho enti bi wo ho a okwo wo bi ho na okobọ bosia
ne nipa wo send this sika ne de ma no ne communicate ne friend Enoch wo airpay ho no wo na Enoch no ankasa mpo says maame no sika sa no wo kɔbɔ bosia wono ankasa ne nipa kra maame kɔbɔ bosia wono ho no edi nkomo o fa sika ne ma no ne ma ne sika bebrebe bi sisi a wodu sika bebrɛw na woni pa kra ndi sika maame no de asende ewi a kire boy no asali e ka che maame so onkogi sika wo quick credit ma ne ko quick credit loan ma ne ko gi ye sika quick loan okay ma ne ko gi loan so wo ho ne nyina boy onimu no ye phone so ene oni ni di nkomo saa afa ko wi a kire no okope 1500 wa bobo bosia ko gi loan aka wa masese 16500 for 16,500 and I could pay 165 million. 165 million titisika no. Afa die, wa mo su sika ya de braji so send it last sika. Eno papa ne so obeje be 500 wo de wa anya kura kakra bi abenya bia no. Fabra na on pushi sika ni nyina fa ma. The sika wa send ye no doso nti wo benya be 50,000. That is 500 million. Ma me ne nti ne ho ase. Ene so odi asem no abaha. No kwasem se ye ma ye frɛ wo mo ye nya Enoch no maame no eye me ya se wantie ba de ye commercial breaker ye behwe se ye bebo ye ne Enoch no interview no ama won so watie de ye so ye maame ne di nkomo kakra dodo no ma ne ka nanum nsem nyina ewie ansa na ye nso ye bem in fact me pretende se me nso me pebi e ma obobo de menya ne ho ne ma ti akirei ena me de wo so afi kwekwe guu condemn okokura ya frana onfa azana tonsio ene ye de aye maame no obatan ya bunu obatan ya woni ne ho kapre se ya kafo dan ne ka ama airpayfo agine sikadi ya si obi de AIR PAY. Tama maame no ye kasa no mo say ye na advert no e wo TV station foforo to obi na atwa no de edi pa no wo de abreye enti se wo onua na se wuti a na che say asam ne tofa boni nyina no ene ye fa course a ebi ka wo no akosem e de kire ye no ye say kwaba ne ye sa be fa course no bi e de aka ho sense wei e yade a e koso na onua ma wani na ho wenya ko wenya no wenya sa edoso sika ni bre edowu afa Dr. Memoha ya menuaba apom tese na me adomboko ya de nyame ase papa enyago Europe se wan e de ma bibia tu na mo wiem amena ni subire no mako bienche watiefo na saa wenum nyina ka ho e na ama pressure ni stroke adoso wasase we so enti wo nua ka kire no se Dr. Grofo amba ene ba be kire ade e ba pressure ani stroke eba no abo ho ban efre ho enti ju number no ne ehye nkomona se 0244 0244 Grofo 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko se pressure first no tete no ena na yen papa no mpanyimfo obi a obo ne bra awie eni ehu se stroke ache no ne pressure beto yenuanum kola ne so ye maamenum so ama ne obekọ hospital no di wanya 18 20 na o pressure ene yenuamanum iPhone e the pressure e breyen titi oni Pro Max no iPhone ko ade oni problem na Pro Max no ka ho no young boy chi so also koto Pro Max enti ne my bet eti ba ko bi kura by friend aviator Maku e the pressure sa ikuyen boko obi na kwafa ne maame phone ne sika odi akoto bi ese sem ye yi na free ho no ya se saba lupri play na fresh pilot grand train we play yetu e the pressure e basa si su ne ikuyen boko enti broni friend na silent killer e pressure no kwasem na sa problem we ba ana maame die ba na nye so de bedom mu a nkusifia bo nse da kru tim
no ko efise ama adwen no twi moja force paso ati ase ene ntiri no so ye nketenkete enti na pressure abeto ne so no first ne ye check na 120/8 wo de ekwa check ma mi sisi a nya sa ba wo beba no nam 180 nyame anya adom na adwene ni ntiri ne honhono ne pipe ne chichi stroke na aba sa yare yenya na kotoma ye ho da bia me ba me sick pressure ni stroke yenya kasa de toma ye ho ba so ate se hwe TV na we beto so na wo chim koto we bi kwa na ka we na mma enso ade de be ye wa sa na tie tie no go fa mojeduro no ne control ya adwene ma mogya ne nkoboko enye sa ede yare bibiri bebre yen nti wo ho na so utifa edwa ga misrew trumika ko hwe go fa no wo ho na so wonsa no na yu titriti kokko hwe go fa mojeduro no wo da wonsa na na se ehyehew misrew yare ko hwe go fa mojeduro no enye sa obekọ hospital dako doctor beka chew sa de bi wo mu ye freni sodium ekosoro nti nchiri ni biem asichire level na ekosoro nti me ni sugar biem srade tam ya wura mu nti me nwi na munu biem me ni anwa biem esa ni etwetwa no ma bebri na de ekira ne se obusa doctor bia do be kire wa ne se ntini no emu sisi srade tam rewura mu esa me mogya ne ntimi ni afurusa ne yie nti doctor for ya to din low density lipoprotein mogya ne ntimi nko yie konya nti mogya wo se ko 120 no ene so ate nti ma enframa na wo se wura wadwen mu enuani nro wo se wura wadwen mu enko nti yesa na de how bibri na eba sa ema wontiri na so wadwen mu wu nti de so wonsa eka wadwen no ewu a wonsa eda ho wano bechia ompaboa befira to wonhu wonu grofa mojedro no ebeboa biebie ntiri num nyame amoa na sra ntiri pipe ye yare stroke no eno a ho ne friba tibisra wonu grofa mojedro no se de be yi wa free wo hawo mu na yi free sa yare boni mu efri se enipa enya stroke yi nipa no dua emu wotwe pressure ya na de yeko pressure ya so ne a kirikiri mu enti fie bia pressure wom yanum go fa mojedro se de be beboa ayi sa pressure no ana ma pressure kofro enti se fie bia pressure wom dia ne na fie bia o se go fa ngram if se ene pressure na doso chop money hu de okofa bai da bia yi wa yin 3 days per de Maa Akos wo 3 days kra de e doso yanum go fa mojedro se de be bia be kama your phone number into da ni en chiro ba bia obenya do ni biato. Okay, doctor. 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yes stroke e ben ye chen yatade ye hyeyen if you say stroke ye area e betimi aka wato wonne na e ba so e mo kaye eno an say de woko ti anu go fa magedro no na nam si yedi koko eni edro e friend Xylem ena afraye grow farm jedro nti Xylem no wo ba ye clinic enu ne yedi manage stroke yesi ye ntwen ma onya stroke no ti di afraye no jedro stronko ti wo ho na so wonsa anan na yititi anu grow farm jedro no wo ye adwuma wa awia so wo ye adwuma wo gya ho wo ho na so woni subriwa anu grow farm jedro no wo ho na so wonsa no na yititi pressure ni stroke e bon kaye anu grow farm jedro no wonsa no na yititi waposo ya oya honam nyina ya oya sisi yare onu grow farm jedro no a bibia be kama edura na adwuna untimi na yare moje wo wadwem ni kofom grow farm jedro no nembusti ni up se de be ya bibia be kama aduani si wona untimi ni dia eno so ye yare kese pa yedua ma no menstrual disorders die mfie du na ne mens mai mfie num na mai onu grow farm jedro na be bidru die ba na e ba tot die ba entwa die ba ya wom misra onu grow farm jedro no ene bibia be kama o mensisi yiye infections bia ni ho onu grow farm jedro no empompo bobowa ebe pai if se bo trimo ediwo na eba ewro moja mo e friend septicemia eno so kum nipa onu grow farm jedro no obi dware wi anu de afi dwe ne ho yare onu grow farm jedro no uye oba ana bema na woni atinka me se heaven won kobi if se woni ma de ede yanu grow farm jedro se de be ya atinka na atia yira no ebe kwa kwa hwe na ba. Ye number no ne akiro ba bia obenya dro ni bi ato
0244 59 65 32 0244 59 65 32 nyame adom Ashanti region hade be bia obefa bia say pharmacy shop, herbal shop, chemical shop ubenya grow fine ene kra wudru nkraman mu ba bia obefa bia no unya grow fine magedro bi ato utobi akoton a ukotubi akoton akọ Okanshi Dragland, Kingswalk Herbal, Tinatic, Nanabuachi, Hylos, Anare Pass, Okwa Super Grow Farm with the drone, Maa Akos, a drone, dear Coco Dahono, and one Kwabenya Grow Farm with the drone Biato, Uwasamako, Ekus Pharmacy, House of Drugs, Ubenyabi, and Awidama, Ubenyabi, Kaswafo na ko Datus opposite, Ubenya Grow Farm with the drone were dependable, Uwatamako, Nanabuachi, Little George, Spintex, Ubenyabi, Escal Herbal. Amasama na heba post office no opposite wa wo akọ Albesam ye bi ko asama kase ubenya bi wo amen ubenya grow farm agedro no wo so hu akọ NS pharmacy ubenya grow farm agedro no agro dro oda kwan no ubenya bi na achim oda so ubenya bi Chumasi drugstore okofo bi akọ Gapson pharmacy ubenya grow farm agedro no na naboachi won sawom na nkokọ so ukọ Hillside ubenya bi ato sunwafo nko nyina ko Cap Herbal Green Light na Mosaic takwafo nko owas ubenya grow farm agedro no saa na pesiafo umenya mi owas takrade kufo nko AMNsa wo keep ko so akoboachi ansa na pena ene nyame adom udru weniba ubenya bi obisa awrade ene udru wa ubenya bi 1000 pharmacy na obroni pharmacy ene grow farm adru tamale Alaji PK Gombila ubenya grow farm agedro ni biato baby bia yan kasa so wakasa ede nam ye tu amane na ye tu baby a ene bi kotakrade bi ko wa ya me bi ko volta ene bi ko tamale baby bia obehia grow farm agedro no kanum tobi wo ton adro so a kanu aso ye wholesale obetimi atobi na waton yemfa number ni ntuja na ma ko ntua ne common so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 enti yesi hu se wonsa ana onan ayo titiriti a memfa nsha nansi turumika ko hwe grow farm agedro no enye sa obegya wo no no de pressure any stroke ene egya okwan ya de besia na dasane ya ba beto adesuane so nyame ka obibia dasane ya besanhia nyame ensha papa Dr. Grofine and wote ne nka no mama Grofine me aso na mesi enti ma wonsanka Grofine emojadro no ebi mojadro papa ya ene ye ton na ye twa ye ho aba no na ye de ye ne enokwa wo epe ho no interview no etum ama mo so a mo won kran ene mo hwe bi onu TV no so enya bi ati Misika ne kozi Samari ni Kumasi. Enkofo ne hami. Unsa Sunday mi kan chese quick phone no mba mi fie 2 anaju 2 o'clock. Ana mo hami nti sa wa ma me fifie kwa mi ti minister bi ho. Nti si amaye dana mi sa ke scan di amomo. Hello. Hello. Isa maenda na minsake skano edi amomu. Sema nikaze naija pinta pende ndio biana. Unsa mekancho se ni bia nkenya ho ba de bia no se sa e ba pe oni da so se bia ba ma wetumi nya manfo na akoma mu. Na mo san ya ka de ko fu. Yenu ya bi ke yenu ko ka se no. Above all that, you know, to on the ya method of building no. Aha, ela building no kono. Me na ko na mekase. Ina mi je dinam. Emi ni je dia ma ono ni no. Eta se, eji di na ko na ja ko na bo na ko nya. Dale mama na tembo to ko wa frela. Guys, skano unu say do 165 million. Enkofo ni so ha na ha mi. Enti sa 500 ni baba na dia somoje baba no nkofo nsa ka o musika na etimi atini fi ahwa mba. Ni ha obia. Yeah. Me frown. Enti se anu skani na yesa na womo. Gracias.
Lona committee. What is the now? Sabeka, that been there in Sabeka. That is it. That's a kind of castle. If you are going to someone who tells you, I know for 2 million. You will get your family, not to the 2 million. Aha. No, you are some of that kind of thing. I don't have to know. But I already know the name to see that person. Then we say I can come in and be a man. Never take your computer. You quite need to get a man to you. Not to be a back stage. It's a million now. The papa knows you are. Now, so as my dream. I don't blame you. You know, if you are living in the beginning, it's okay. I'm going to change that. It's in Pacho, you see how fine me brava kuna, you see and a police station some me brava kuna dear money no work, no so person come baby or then call no be chess I scan nine case going to me back. It's in culture will be a one and come a many issue. Utie no enti yeguso na yeka azasam ya enei ekoso we yen television so na enipa bi ekodi nsensema ewo so no eno ho asemwa na yeguso yeka nsanse ye maame bi ohiani wa bi mobro wafo bi ya wokopedwetire kakra e de akɔhye ne bodwabodwa mu ene okope 1500 ekowi akire na 16500 and watch ya yani Enoch pay edin koma kwen wa drop line o frɛ no a na so wo de ato block list you so de ato hinifo o frɛ onya wa block ye fra wo fa ye ho kra ena wo kɔtro sa accident yesi wo bi na ya to obi tiatia wusu ana wusu ye nkrofo ma obi boni a wadi hu akatua no wanya ono nko anya na odi akwasa nkrofo ba pa ma mommy family mu kakra ahom ka hit patch aye plaster wada ma ya bomodia ne pa bi wate na we nu ye plaster wonwaso abuo to huna me anyina nsem e woni padua no manu nti se wadwuma no a wo ye no wala tu wara sabedru fie na kyerese waposo no honam de tutu sa no a ya no apɛ plaster ne bi wo ye na de ataso heat ne bebɔ kakra enam se wo mo de herbs ena fe kakadro cinnamon any oils ahodo ni nyina hyem enti ne kase ato afre ho de na no ada wonya akwanhia no wote ye a waba akwa frichira wote ye apa e wo waya ase no ya no obomoden e de plaster ni bi atare so na abo atu ya wo nyina se e de amam new tafo be kwa Cab Royal Pharmacy GB Lifeline afi Wilkins Pharmacy Chris Pharmacy Old Tafo and afi Wafa KC Chemicals and Crime Farmer George Pharmacy Palace Pharmacy Jukat Pharmacy Tribe of Judah Pharmacy afi Takrade Ebuakwa Pharmacy AA Mensa Pharmacy Cab Moric Chemist Kendix Pharmacy and a fame Shanek Pharmacy and Enoch Chemist etufo buomo wo be fresh 0599 991 149 0599 991 149 Home Sweet Cereal Legume Mix Tom Brown wanwaso a wo me de abadwa so de papa wamu di wheat emo na soya beans afrafram eno ti anopa no a breakfast ne sori ateta ne de sija so awofo ye bedi bia ko enwuma so na fe ya mankwada no so bia di pa na fe wono matimi akoye manu a afe na wom esua de die a Home Sweet Cereal Legume Mix kama nam se ahode e womu no kama eboa e makwada nyini brom eno ti tobi si fie na aka ne so abusua ne nyina esom Kumasi poku trading edum pampa so edum PZK webu akwa ofeso tano so ena atonsu benye bi atom 0246 697358 0246 697358 na sanso ena Rocker Clinic ewo Kumasi Alaba Siko House wane no edian mhwem wanom na de pakum capsules aba adwama so se emwa mema moye mre ewo mpemu afe petre san petre wi no emwa na sa ha woni nyina da etu ase emfama mom na emema munyina mona so afe Genicure 442 fingers ne se achesa Ven capsules VENE enso wadwama so de abrebia sorry bi eba obi de ache Bema ne se afe no akonyo ba wanya ajei na first dia na ye dia program ni di no story ni ade ba no ya tu ni di twachi
Maa Akos ngwale to me can be a minute to me. Enti ayi chingam no Jabiki of 442 so no pebi announce why you need chingam try ma bi bo se hwe ma de bi ma kabro fo papa etu etu ya ba ya ma yin kabro fo pa so hono na de agye ven capsules VENE one ya na wo mu tadwa wo mu hwehwere bu akase abodi dua akase dro na eche no ya de so hono etu nya ven capsules no ebetu ase de ama papa de oguzuo ntentemo enso amanensa enkane de na metfagen capsules eno ne ebo no mra ne se abrewa ne akokora eko jogging ehututuo ne honam ya waposo siate kanom ne ade nyina bomade na wonsa anka bi arthritis ene akuafo madwadifo ne mechanics fo ne nyina dam modro no ya fra no metfagen capsules 0248 885040 0248885040 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Dr. Grace Buadu so hono wase ya brana kati papa we ya be mana prostate no de aya cancer anase enlargement ya wote ho afi workshop no na aya de bibi ni bi ni adi behyem so hono roba ni adi behyem basa no a na ha dwene papa eno ti Dr. Grace Buadu se brai na prostate na ebo wonka ye no wonfa bibiduro ento ase mfama afi wo ba fibroid nti awo nwa ye den de ama wo ho de he fibroid dro ne de won mo bi pa eno nti ana won so akọ stroke diabetes hypertension hepatitis A B C any D afi typhoid any malaria ulcer yade ahudo bebre Dr. Grace Buadu se fabra na won fa na bibiduro ne bi ento ase mfama na oya ba so a awo ho asem eye de ama wo de ene ya hye so se won mo ambe for kwan bi exclusive vaginal steam won be steam amodine ne kama e de ama wo na chese hawo ne nyina so no e de ama Kumasi Oshim School Junction Oshim ama from ne barekese kwan so enkran New Achim Water Petroleum Bungalow woni Family Life International School ena edi enimhwe 0543320030 0543320030 Currency Ventures Zahara enu papa na enie Zahara Mixture ena fe Zahara G capsules ba ko ye topa ye ba ko ye nsuom ya de topa ye no be me nsuo no akama na chese etumi aboa ema mane mema ya na ensubone ne nkabone mane titru na efiri amodine no na eba himfio ne ma nkoyie wode no ayansa wansawa watia ma ayekuro se ya pacha anasa eyegono syphilis ana candida ene edi wani mane mema ena musa ya de enu amienu ya kabom Zahara Mixture ene Zahara G capsules na kabom na entoase emfa ema na se na abefa no wo befa capsules ne mienu na ne nsuo no ne tini miensa watwa anopa ne anwumre bia na de amemene ebebo papa afe wo ye be manso a wo mema ye no begina wo na so na bibia tumi akoye de ama wa wadro no eye Zahara Man capsules Hindi Herbal Mixture eno so eye malaria any typhoid adro tatahwe 0246 348334 0246 348334 Meda se papa amasapona yetene kano de yen akodwa so good afternoon auntie, God bless you for your good work. This send me, I send you companies should be arrested. I don't know why authorities allow such people to be advertising on TV stations. Francisca or the message way free Japan and buy obviously Marco when we say we do a match here. We bet me akwa bobo siye na we de akwa ma won mo so won san kahwe sanso no obi so adene dia ba wo so no de otua sika no akọ see 2000 Ghana cedi 20 million eno hunu sade yakọ na so ba ya za ehwa na otwa so a wansan anko nanim ebiemo yanko na memfa story to aso anase case to aso emamo oba pa memo hawie yi ma mente wonka ye mpacha omonya na fidie ni ye ma no enko na no ye ni ente ne nka ye pa na asem na da board no enya asem ketu akora wedin me pacha me di Felicia Mate ufre hina bae me pacho me nodina okay me ti sun traswa ya South and Trestle okay ewie boko em say me na me kunu asem na me de ba yenko your friend Peter wa ya me ho ade pa ama ye dia atena so for 7 years manyem first one ana film na second one nso bae ono nso ye bema nti wo wale mi wie ya no ase na
enije wo ye ho pa na ye do ye ho kama the first one ne free me no ana second one ne ba ye no me hono so yie na so ban na asesa da bia na chese eye problem na we adachi a we na ye se me ko ye fa ne sen ni kurom metena honom so ye fa ne sen we wasa ankonsia awo fokwadwo fie ho ye fa ne kwadwo bedu ye fie wura na di no honom wono de onim de na ekoso nyina timeti honom no na se afede menua aduane awon didi me ye bibia enya ne fe menena nfa ye ho yenda na ye kumbet na me mpesa maka story no omubusa na ma doje aka asem fufuru na ekopim se me fa me ba ne se me nidi o hwe me wo ho nte me ko na busua ho ama o ma ko hwe me koduru ho nso a me ka ma asem o mo gi me kama afede eska no e ba kakra enso me na me ba no se de eye se ba ta ne ba didi na me ka kire ne papa se ne ba ne se aso ban bi wo wano ma o yi kire me na me ko kan ma no wo soro nti no se me nye no so obefre no obefre na wo hunta ma obefre so ofra na na ju se wi amenim ukọ na obuso mo sika se ma me sika nto aduane a ya ma obi saa na me ditim na me se da bi bebi a ye wo no nsem bi wo na ota yusu e kire me nti e se me bo na papa na amanie ti me frɛ won ma me ko ka kire ne papa ne se word say na ya wo ba na yusu kire me e ben won ka word bi nti ni o kire me se me nyo ba ye wale no wa wale me anu no me nyo ba ye wale no me nya oba nso a one me da o fiele afa na wa nyo ba ne twa ya twintwan se chingam no ase afa no wanyo ba na wa nyo ba ne twa ya se chingam no ukunu na ka kire wo awadem nti ma me ne kunya ma me fie wura mo nyina ba ho no bet man ka story no na me doji ye nti me ka kire ne busuanfo no nti me ba ye na me ka kire busuanfo no se na mo ba ne kan ye ana me ye den enyo no kasa na anu me kasa okay me ka kire no papa no nso anka hwe na me si saa dia me bo ne dua na me dia bufo board ya na me si wunti me mfa me yonku ba antwa me mpo abla me da kom wo dem ho wunhwe me ukofa me firi me busuanfie se wo mpeme ana ma ye bone bia ese wo ma complain wo me busuanfo fie no mo nso afre me atomifo wo si me ne busua bibi ba wo na wo busua na ye den adi hu nkomo nti ye ka asem 1 2 o se me mfre me pese me mfa ma asem no embla ye friend se wo mo keka awale hu asem no me pa me mfa mbla ho no na me ba wo de o ba ena o ba no ye nyanwe ye story ne de ebitu aso papa ye ye kra bebre meboa bebre no de meboa na wo se wo kunu si afa no wakonya oba wa ye dan na sia ye se ne twa ye se chingam no enya wo de na ye se chingam no wanya oba ne twa ye se chingam no na che se me de bula enya ohonye ahaya kuma 87.9 FM ma Felicia Sheme kakrawate Sheme ketuebi Sheme ketuebi afa na be man se wakwa akonya wo ba ne ba no aye se chingam tintai what the last time and was na be man me so dia ne yade an ebura rom emuatu wo de yi pan wo de ayi ye ka say ahoma so pan mu na de wura mu na nda wuru tomom e ba ni se nsuo no a nsuo ni nchi anka ba bia enu ani kasem Jesus Christ ensam ne doso ensam abema ne keka kire no ensam even nensenom nensenom kra ka kire no anu edi ni epesi ebia ni kakra bi ede ekire wo anu edi Pastor Julius ma me je so na ekina echa beto aso ede full episode yes episode echa beto aso setesem o me to aso for ko setesem ni ya ba ni ya bi yen nyana nyuma 6 o'clock de na won po wan ena aduma ne yo de o be ba sabe you bu yo mu di ani aso 6 o'clock na ede ato aso ena me bia no yo
Mama bi yo. Baba woni atina atwe sa akoye ne ho ade. Amuru visa akwa go ka say eto na body samsa eto na body samsa o say oba to na body samsa eto ni mama le ya be ma na no ya ya me bo mo ya me bo Bakubi oya sofo ohwe to ne sa wo se ha nyame abode na ti trogo so na wo so sa ni refi sofo pagino asedi we si trogo so na kwai bone so sofo pagino afide wo hwe to ne sa die wo na si trogo so to na si trogo so to se ne ho sa afro wi no ahwe na chi na chi yes wa kai Yes, me pa. Second story in the second story in the I was say Europe. People are collecting people's money for deceiving them. Will be message, Was say, hello, can you please check this case TV? They are still advertising that Aeropay. Can you please check? Okay, not just a time I cry, no go so no. And TV stations, any bebreu. And edini bosimako. What the lady is saying is true. If you watch them on television. You even go for a loan and give it to them. They will tell you that this money belongs to those who has bank account and dead account and dead. Okay. That they cannot retrieve the account, so they are giving it to them needy people. I don't understand why they have been given licenses to operate in this country. Messages. Trick on music. And go for a now, bank, basket, or my account, and he says, can I almost a winch and I can't say what I say, but you will not you will be a woo seeker. Wabra. Ye ni kura wiye ni pakwe ni so akwa bank account so ne ma efa death certificate no ma yi dia afade odi akwa ade aka de dia ko bank manager ye ma ameti ase say na da na yi ni ampa ye no kura ye bi aka why you go you obi sika ma say wo amobi was say please good afternoon on your TV please what you are saying is true. They did same to me. They collected my 1,000 Ghana cedis. That's Aeropay for no so messages in the door. They can go on and on and on and read and read and read and read. Hello play for hello play. Hello play. So for hello play for the ombe na ombe ba mama. The ombe ye na ombe ye mpanimfo fi so mo bibi on be ya de ye ken eso mo tie ye se akoma FM akoma mu nsem team no e discuss topic bi na abusuafo ye na security ho nsem shensa e de na ye ya fa CC fo ye yi no si nchen NCC fo mo asese mo bodawuro wo sa no mo bi so e de na ye ya fa ye yi abato mo dawuro nko ato nchen afa ya be katimamifo no so sabio eni de ho asese o munya because they be am can say nipa bone for the own twam da sa airplay so one for mu na no ya no so mo be bunko for the training amamo ya be fam adwuma mu de so mo bunko for fa so kebe o fa ba bi akeonet for enkofo ba ha na se aba airplay for enche foforo be sa aba e bi da so ho system edi ma so mo sene odi afoforo bebre ka apart from airplane no other organization who be prayer almost the same as our work US bank one independent bank and say leadership adwuma ka say at least mo say na mo ko ka kire hwan na kosi say akoma mo say na ye ka mo bete entinka mo ti asofo eno say mama mo so na de sisa mo ye mo yensu ye tufo fatima mo fo mo ni na ho enye obi na ke so ba ma de be ke se mo akora de ma enye obi akora ke so ba bo asase so esa oji o se obi si me wow urade nyanko fansa ma bro me wow ma obi o wa na be ke se obi o wa o tufo ni penni so no e ya futu papa o le fansa o ya asoro ba ni aka ja se fasting credit jana o yembetuku
nipa ni so ya nyansa se bare bi na fast numu no because we Kristo ni enti kababua o but o kanyansa se maka o sa taato ama na yo se e ya de morning na wayi wafiri wade pa bi anka wo ye ya wo sa be den e be kan awie ye no ensusu aso anka wo ye fasting bompa anka e be banya waje furu nsem o but nipa ni so na nyansa atu fam na ye te se e papa nti mesre ye ni na ho na sabi nya futu mpa obi etu na ye papa aye beboa wo enti sanso na moa no bia na ka so beboa wa na odi mikese ampa me baje omu a obu okro ka so beboa wa ka se bra onko omu ade mempe obu ho obeboa podi wan opodi odi wu menko amomoa obi bana jani obi o nina nanu ye nye story ha se obi di asa da ko return match edubu wa o me pese me bua wa koso fo se me onye nsen me angel se me no na ansa enka o de ko se bra omu a we de fa oba no na me so me fa me ho oh na emu aye ma me da se ma ko kwatre ka so obe fra won toma e tie ni din ni bibia kwa o se me be ma eyi ba wa abe fra me be mount ma papa de fra ono so kwa me wo se me mfa sika magi sika ma betua 50 cedis wo se me nsa mfa bi mmeka ho me mfa bi mmeka ho me mfa bi mmeka ho me mfa bi mmeka ho mi pia ko obi se me ko gi sika duro me ko ya bo me 30,000 na me kukuru 30,000 ko 40,000 yempa adwuma ne pentamuo akasia damuo fifure wo bisi brabeji sika brabeji won kasa why desperate dada na wo bisi brabeji sika na wo sisa fa wo sika kakra wo ho safa bra wo se makukuru de ko edie be nko a anya aden ewo mu se wo bisi eduro wo ho ene de eduro tamtew ene de Jimmy eduro Jimmy fo na omo fra yi mi na ka meyere me ho ene mani brade ene charity apia ne emesi hai ene ko wo fo so be pese ma send obe 30,000 wo so komia code ho ahwan komia debe ene me di akire a mejiminti we edi asem na o ka kire me wonya meduro mia na mani bre oyelenga mia na mani brade ene me se me ko pesika ye de agye mesremo monfo nsa ne monan enya adwuma na ye woni pa bonefo a wo mfra asase so da omufra asase so ne enfra asase so china wada na wo dwene kwan ya dia chia be kwa adwuma no ono so dwene kwan ya abuwo wo adwuma sika na akonya na seni pa no omuntwam asase so da ayete se kejeti akromfo wo se ye beku wo mu nyina da koro obua ye tumi nku wo mu nyina da koro na emum wo a wo ko no wo ko kejeti ano ma wani na ho ya alert no obi ko hati ka mu se obi se ye ko no hey akwasi wo di sika na ye say 300 million 400 million e so be bag mu mesi wa ha na ne me ko ye ni se obi si aka samon no asa pepe o ma commentary awo kemo so we said we see cancer no kemo no asa ya commentary na sanso ono na wo kasisi so mpaka abu Marco eya na rahuo ebi ho metikama ne nipa bi ho ya memobbo wo kire baabia wo sika baabia ni wo secret no baabia ni nyina da na me pa chewo woni mo motika ni wo eti nipa ema yani na ho na yensuye nyansa na mesro nyansa no yenton se yeton wanke beto bi na nke da ha mako do be wura ye ha bia ni ama ne bi na nka odi akọ na odi etu anamo mesrew obi sika ehwe obi botom enti hweyie ni emfa nyansa kwan enyi usika na nya sa wo be ye mobo esusesi ai sesei amanfo na aju wo musika yi ye kwache ne wo he ye kofo ne firi he inok firi he ne office wo he ehimfa na wudi sika ne ma no ehimfa na wuhia ano ye ma besie nyina ne ka hu ye kofo wo mu afiri he hwase ma akofa aba sesei wo kunu na wo akofa asema beto ne so wo anya kunu papa ene wo bepam
because wakofa ha bebre dia gu no so yesre ni kunu yesre no wakofa aba wo be ye ne den ni nyina ka aware ne hu bi wo hu ne mobo na omo na adwuma nye na omo checheche ka no na omo ntua akwa yenchia Freddy Eje Mensa wo London on Mother's Day no ma no nyame wo shira nyame shira ma no yedi Mother's Day na ye yeda na wuni ho di obi ye jana abo na wa ma Father's Day man e ba ye Freddy Eje Mensa nyame wo shira wo pa wa kwa na celebrate ye pa wo Mother's Day no so adwene ma omo anse da no ye Freddy nkwa na adwene ye ho ka ye se ye mada nyame shira no okay evangelist ba achechede open moja dodo adi nsuo frem achechede bia open moja kwa achechede moja ni so kuna nam no mu krai te say na moja wo enti we hu se na ye di nsuo ma obi atena ka jeti ababuru 30 years ne once di kura nyirada esa ni da honti ka jeti konfone ba no hu uja no be ma ala challenge na yi wa tena ka jeti atete ne ni da enti Peter ngoma ne se mama ni na ho so obone fo ne nam se jata o pedu obenya no no amene no a Christopher Jimmy Biase Akoma minu aba mi jiri so Christo ni a Christopher Jimmy a Christopher ni na ho jidie tantan Christo ni timi tam ne ba no na ma obi ene ne ntra then de nya hwe watete nchen ya no agreement David kura wo kokungo light he make sure so on so e sign agreement ni kuna de na de ba mame oso okay one muntu alampo 2 ufie benya ho 3 me de me baba ba na war David say na meko agreement wow na wa mama obaje ni say Christo ni tibi tam misika no de amani je kokwan so bla nya faso no ma bia di Jimmy ye gugu aso dem osa na da bia Yesu nante poso na onya ne Lazarus fura wufuo mu na ha Jimmy gwa so no ai utire ma bewu e fa bra me na me nya so akonkyere na Ghana foi wiase na nya me de ye betera ye no wo se me suma mu se nwantena e kompataku mu mama moni nte saboa wo na monye bokko sa buburu anu nya me amfa nipa nsusu ne so abofo ne ayi ro nipa toto moa manko wo betimi abetena studio ha ende de yesi ehunu ne da when you want to come out how to come out what time ye de wo ma for so konso ma no hjem di ye pie ko ha ye di ano no so abetena ni mu no pie ayesa Akoma mu nsam what to chere horom wa na krom wow Yesu chemaye because we are seeing it no when you say nkwasiafo wom en wode ne ma ba begum enti ne ma no munsuo nyansa na mo ne nkwasiafo ntena ye be sramu mama ni nda ho mama ni nda ho na enyesa da bia e betwa fufu di afomotiko ne di ahyemonu ukobra wu nso so mpafena 165 million ukope with 50 cities ukope 1500 akoboka is 16500 Jesus Christ say wakafo na say ya wo sika mpo eda enkanya ya store ya hie ende wuni kwan papa be faso ni kuru e be faso aboa na kofo bosia sika quick loan quick abedim enko wona fofo quick nsuti mi ba na ne car no wa park no gate na no pe ha wo mu ba yiri teacher ni bo mo na ya me fe wo mu ya de teacher ni wo ya zatan enti what we do am as a car park gate am na kwa we obaje we be fa pie so ye be sramu ewiase aye TV na wo hwa na mbowa fatu onua ye kire nyansa ye kire ni die unko onua ko TV3 a ba ko no se connect ni ma papa na fasu nyansa le jaza umpa adwuma hoto na obi 50 maji 150 ene receptionist oh ne happy birthday wonderful we do reception wa no ana te ho ono ana te o se do sisiri sa na o siri
birthday ni say ya no be say awurade nhyira wate ọmọ kun papa ye kun a ko twa ba ba no oba ne ya nto a mo mienu mo cha no awurade ma no mparo baba na me mo aheye me just Maa Akos nyankopon do na so e nyame adom ani da so e ba kreneke ani da so homa obi bia emi ya sa abaya sama okumi e ha adwen ani da ho no man ka man mampani ni abuapo nso so na ayi abranti esuko no man yemu ba de na fasa kwan ne so no osu gu so na e ha adwen because so is no so TV baby are betu bia enye konfo a bia are betu bia yesade no timi kwade TV no kwade me kwa na madum me na kra na mahwem program TV mpo a boy Maa Akos ena wie de nyankopon so ase se na dom ena eda so tinkwam mechia obi bia nso ahwefo eni etiefo eni da so Herbal Clinic asoye eni aba no ena awie ye wa hanom a ede ho asem ne beka eye eni ho asem eni aba beka ye ka eni a enye eni a ehu ade da bi Bible say ne wadware awie ni hia so obesa adware bio enti se ho din anase wani hu na de a enye wa asem ena mba beka na emum bia na wonia bi ana papa bi ana wofa bi ana wona na bi anase hu ni pa bi owo how ewo nani yare mu mo saa no ena menemo edi ahia na se menemo edi enkomo ene awie ndi wani na etesei me the numbers na tudwa na me the locations enso atudwa se na be ya ya kusuna ye di nkomo na betimi afresim ni ani wadi nkomo na akire wo ye kira kwan na onso aba 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and 0596 19 88 84 0596 19 88 84 so hwehwe any da so Herbal Clinic ya so ya Asante Mantem ha ye wokwada so estate ye ni estate park no ene bo ho pepepe Accra nso ana enkran so ye Tabora Laji Walako Junction ehon so behu yen ena Takra den so ye wo Fijai Road Kojo Chrome ana Archbishop Quarters ana Porter Girls ehon so ubehu ye kira kwan enso ewo hono eni ye bekan bia fa ete ho wa wakọ hospital ana wakọ ya sabi ama doctor na ka cho se ete owani so ete na obi ani so nanso no ubekọ no pempi yes ete ne de owani so nanso ewa akire obi onum a ewa akire but bibi kọ kana na so obi ede ne nsa boso na bibi boso a na aba obekọ no osi ete owani so ba na onim se ono akra na ete esinani so se wakọ hospital ami aka akire se yen kan akire na de wo ani hu ha obia no mema ore enho tutu anamo ne bra enidaso Herbal Clinic obi wonu ma eteninti ne de aduragu nani so bebrebe de bia obekọ bia de aduragu nani so enso de etia na tie enidaso Herbal Clinic ye ni adura ye de ma de agu ani so ye mfa dro engu ani so ye de ye adura onom amana ko ni paduem na sima kakra bi abai wani ni so adwuma enidaso Herbal Clinic yakoma so ade eni se afin kwawiye no bia o ani yare ha obia no ne ho ato no ne senti yenura ye de man nso no dura onuma wa na wabedi adanse se ampa maso nnuru bebrebe ahwe nanso anidaso Herbal Clinic mo adro we die edutwem nti se wani no ete enesiso glaucoma ene woso wako hospital yesi eye puffiness anaso we can say wani na kokoko ena fitting say sebi nia empompo bia na pimples bi apaina memma no enhaw ye ma ona nsape fa beji aduro ni bi nanom bra so eni nya boten ye nhwehwemu empempi ya metena se amekase eni yare no enye se fitting ya na aba ye wono bebreba efaso de ba oni oba edakra na se yare e be ma na oba ne ho eno kwa betumi nya haw ni bi ana say koko enso betima ma wanya eni yare ana say hypertension ana esiche yare ana ulcer ana say pressure say na medical kan eno ana say stroke ebetumi ama eni yare it so be ni da so Herbal Clinic ya so ya enye so fitin ya na ya ma aduro say kokonom da bi yenya abotre eye nhwehwemu mapa
edo sukwa ehwe ade kokofa wani ni hawo na ebaaye sa che sa ai den emre dodo anase mfie dodo adibia enida so heba clinic ya machines na be train say weni na kokofa ba wani yare na ebaaye ni ama eno aduro amu akwakonom ama sima kakra bi anase na otwi kakra bi no oho ato ama onso odi adanse aba wani na ye say o hwa ade a na ayese ayekusu ebo enisi wani so ana wo pagya wuti a wontumi nhwe kane a se wani how beba ho abon se wuti ana wati ko ahyase eye wo ya ana wo maso se ebeji hwim hunhun adekro ape be kakra no odo nsa ba ko kata wani abon se ba ko hun ade chen ba ko wo bebi sa won se eye dai ade na mani we how we say eba no ambo me enkaye na ball no nanso no wadwene na ankoso so hu bibi se ya mema ontwentwen wo na ase tutuanamon na baby biara ya soye ewo bia no bra na ne mamedi enkomo ni nya abotre enshow ema wonso wani enje numbers ni ebio mamemfa entudwa se na be ya wonso betumi afre se na mekan no 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and now 0596 19 88 84 0596 19 88 84 so wani sani esia ubia no memma eno ne enhaw eni da so heba clinic so ba ya so ya sani medical kan ye ni adura ye de ma won se fagu wani so we enebeko da bi ye aduro ni ye adura wonom obuon ma hwe nani na bonsi nani kosua na bibi quite etwa eho hia onti ase da me ma me papa ana me nua ba me nua be ma so hu bibi se na hu ni se ete na ya kan na boni be ka se cataract eno ho enkaye na ebo no ebina se obuon ma bonsi nani na entini bi was na etwe ekata tuntum no so me so se be sha se eba bibi timi si wani no enchen kitu abi se pimples me so ment na eho yewo eni yare ni bi won ma unyini no na ede eba unyini no na eba nti mesre so be nda so heba clinic ya so ya yewo oma yewo sa aduro no ede mom na obanso a wo a unfie enus se ewo se wunya sa eni yare no nso no eno nso benya eho aduro na nso anom de ye ni gisem ne se aduro bia de be ma obia nso no wo de adanse ebeba enem eni yare ni bi nso ho no abon se ebetumi atoa wo hwa ade a na ayese wani no aye mehwe me baabi no mehwe wanim din so na nya wo kra na mehwe mani da baabi kra ehyaase efiri he na ekwa koduru he mesrew se so hu bibi sei na mem twentwen wo na ase tutu anama ne bra ya so ye ni nya abotre enhwe machines aye dia ban machines ye gi machines ni di se ye siche yare na kokofa ba ya ebehu ne a kire baabi biara yare ne hye ne atu ase e de amount enti se wani no prunsuo se esosehyew o hwade a unhu ne ye obi wonu ma se pepe ya da manimi se o kan ade na bon se atu abom bebrebe o se me hwade na ayese colors bi ejegina mani so mi hu ade ni ye anase yise mi mia mani pa anase me twe buku no ekwa akire ansana mehunu enhwe ne kakra anase o se mani so no eye mitum me hwade a ase me hunu mienu gata kra ho no ma mintumi emmontra bon se me na akwakosim me ma me papa eye wafa ohaw ni mu ache eni da so heba clinic ya ba amaw yesi tutu anamo ne bra ya so ye ni nya abotre emfa opepa enhwew ema onso waninje na fa adanse eko se ne be ya panie empo eda forma ubehuna fa anaso betimi esna panie eni da so heba clinic se medical kan ya so ye no oba santimantem hanoma ye wo Kumasi kwada so estate yani estate park no na ebo ho na akwa Accra so a ye wo Tabora Alaji Walako Junction Takra Densor yawo Fijai Road Kojo Chrome anase Archbishop Quarters ana Porter Girls oba honom so a obehu yai se woni ne etisei biara no tutu anamo ne bra enida so heba clinic ya so ye oba yenya abotre ahwew ama onso wani age me sorry no obi bisa se doctor eni yare nkwa na mo hwa na Mr. Debbie, some more yarioswa and on interest or by a soya, ya enshow. Debbie, tutu anamone bra, say ye stroke, say ye ulcer, say ye fibroid, say ye or bar or power, and I say bear man, ne modern but a form, say ye hypertension, say ye a situation
how be a wall who be a mess sausage to turn on a brand that saw her back and your sway, Nia about 10 a.m. fan show. Made the number and air to debut and I'm pija. Okay. 0559 0559 90 12 34 0559 0559 90 12 34 and 0596 19 88 84 0596 19 88 84 Marcus we that me sorry my first ma ba ko pe I mean share House of Jacob Ushers your leader ye Mr. Jesse o papa elder form den ya wode ya ene ye ko ye na otweda ye best say erade na ensha wodin mechia obibia medase inshallah happy birthday and come Justina Beidu and Sewa. Okay, I was your sales executive Akoma FM has say na on assigned to your reception hall or your receptionist nyame ensha papa we will be at Nenimote no pehuro dodo ohuru mesan many yabre ababa wa ba careful party you careful into happy birthday and come Justina Beidu sales executive Akoma FM nyame ensha papa ma'am Nedini Augustina Beidu sister oge okay me born saying Justina okay Augustina Beidu Augustina Beidu miss call happy birthday eti akwa Carensik Ventures akachepa ni akopenu papa edi ase ho yade na mse ho de wo mu wonro kama na wo mu nro no yede nka bobo bi so ade akyeremo se Zahara enu papa no ebi wadwama so enu ti na musa yade ahodo ni nyina ya abomode ne pebi ne fatu ase Zahara man capsules bebo ma be ma wagina wona so na asanso na hindi heba mixture no malaria typhoid diabetes na fesu kura de ne pressure no high blood pressure no nunum die beti so kura konform kama edi ama wo mai mu Heba Pharmacy and chemical shop will be abenya be at 0246348334 0246348334 Dyewood Heba Hospital Dyewood 360 capsules eboa etusisi yade ase kama sanso na sasabronum eni ahotutuo ni nyina so ebetu ase edi ama afi Dyewood ointment no so sa pepepe ene no so ye adwuma sa ye sasabro ana waposo ene taye oya Dyewood ointment ya kabom na yentu ya ni nyina ase kura enfri ni peduam Dyewood Herbal Mixture so betu malaria ase na abo matachrema no so ado watimi adidi aborede no ma wo ba penfo akwada wonyanya mfihia na edumi ensane de o makwada no fo entwe ne ho enfri ho 0244886437 0244886437 Richmond Herbal Center enso ma wakuafo nku ene ne samana wedi ene ne adwuma nku a ene eyo akuafo nku no eboa wonam ya na etu ase kama sisi yade etu ase kama kra ede amam afede ne wedi no ensanwasa wanti eni enna ho emano no ya wonfa bi nsrasre na ne wedi eni nya kama nipa kokwa na tuntum akuafo nku betimi ayusu tipaye etu ase sasabro ene de na adwuma edin so ye contractor carpenter driver anase adwuma bi a wo ye adwuma dindin bia no nku no eye akuafo nku ne samana no so ebeboa pa emo ba ya fibroid etete wonom wode srasra wafuru no so ebra wadwade awie ebena ne moja to ne nyinada amwatimi ade ho afei wedi ada ni sanwasa wanyinada eyekuafo samana ena yedi etu ase 0249186845 0249186845 enwache no ene moje training limited SMN kancha Herbal Doctors ni nyina sa wo de training ebrom ebi adwuma no wo mu dada anase afei ena Herbal no pese wo bia wo dia ene enne wo mu di machines ahodo na edi dwuma pa enti adro ne de wo na enso wo se onya machines a wo de behunu yade na kira kwan ansa na wo de bibidro na wo kita no wo de atuase na machines na wakra bi dia ba na wo hunu se de obesi ayusu no dia moje training esmen kanche se wunti wo de nansa entity esron kokora eba June bosom ne de to so enum eda na yadwada wo no be frase adwada ebenada ene wukwada eno teacher nswen se eye nansa wo no mhyase June bosom no ne de to so enum ede akopem ne da etoso ensom da biara da anopa no nkunu ene ono be hyase na wo no ma ontete no akopem se no mienu ebebo eno nti ya hyane so na so registration fa ahohyem eye 550 Ghana cedis biaya wo mo de dwumadie ana training no ehyehyɛ so no eye South Suntreso eno nti enkyeremu bia sene ne die bia wo de ya frempanifo na ene wonom ento aso 0244 830
221 0244 830-221 na sha no so se wie pa won be ma abodi nkrata pa echa sampa wo so no waje ntetia ebetumi aboa wo ama heba adwuma no watimi ayo na wanya so emfa so afei Bell Park e de ne pa abadwama so wonum e wo Bell Park toilet roll eye kama papa ye washroom ho eno an ye di sisi wo na ye de asiesie ho wo ye ba so ya na de bia to bag mu eno to wonam krom na kan se kogu nsuo pa gu nsuo wie ya no atibi na de apepa amodire no kama rese na wonam ba bi afei wonum so esa wo kitchen towels papa bia emu odrom ye de si jade ebra ye nuane na enwoni anwana bobagu wonom ye tibia ne de apepa ne kama ye wie pe ye betimi asade nunsuom ahohoro mu kama achimu ne asan so asade edi dwuma biem enam se eye kama papa sanso so ena packet tissues any table napkins nyina da Bell Park de aba adwama so ye se eye just perfect enunti ya won so to be eton 0551 144400 0551 144400 Health Alert Clinic womo e de herba any organic products ene kabom etu yade ase afrase womo jaba so bode se ulcer yade nyina ela stop enunti wo ulcer yade wo de chine wunyanya no adura Health Alert Clinic se fabra na womo ntwase one time emfa ema wo de no afichi kro no ntwa abra na enso na nsem bosom nsia nie wo a wonyi nse ye wo a wontwa abra na enso so no bosom so pa wontimi musa ema wo ho entene anaza wo de hypertension stroke yade wo tazi meet kakra bia na wo form no ayedududu anasa wonsa eno nan mu na chese emu ye dududu a ayetitiri so de na chese Health Alert na abekom na wono mato ase ede ama say typhoid anasa cholesterol na age ni padua na boso enemu yade egono ne syphilis ndi akeka wo nyina da wono ewadu papa ye bibidro na fe organic product a wo kabomo ede to yade no ase ede ama wosisi ene nkasemu yade ni nyina da wo machines a wo de behwe eto ase 0242518893 0242518893 Sankofa natural spices eye didiye ene didie mu no how bebre ene enya di free enuane mu he ene kane no ayese vegetables enso ne wo mu di nu ahunu ne se iya tam eno nti se wudidi na wani di ye na sa the spices basa bi frafra unuane a ono ze wala eno nti bedidi pa no didi ye no anya mu ahoden a spices a wode kan duane no ho amana ye de aye hwem no hwe hunu se wode Sankofa natural spices ene begumo enam se wono de bibia aye natural prekese esurisa formisa ngete garlic ne niama wankasa woni mu no eno na chese wo mo de ayo eno nti spices na wodi dia na chese wo pressure na ehuri kwasoro nyina to nyina gum na fa Sankofa natural spices eye waduane aduane bia wo no abia da sa ye nkwa na se bomu ana se jollof mu hu nuane ni nyina da ye benya Sankofa natural spices ne dia ye na enuane no aye dem 0555 603 143 0555 603 143 New What Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo yabone mbrane se womb and penis repairer wasi wo edro papa edi to ovarian cyst anom afe fibroid and afe so kwa low sperm count na sanso na wo de no cancer cases anase enka na abegina wonum wo liver no anase brebo no ne how bi aba ho stroke yade hypertension yade ne de kuku da makese no a doctor for no kura nyanya no aduro no enam se abrebia ni what ene na doctor for no wo mo ye research ni ntino wasi ya bo mode ne fabra na kache na wo hwe ento ase emfama eho wo kwa empaibo ne di nkan edede ho akwankere eto so wo mo de machines akram ni padua no mahu yade na entempa no a enuro na won my research ede afa ho no wo de eto ase kura ede ama eno te ankran fo e won ma bapa e won kran ya won e wo circle photorama eho ana chese ne de won ma be pie ba bia gold filling station e wonom wo mo ne NS chemist ene de animhwe kumase atonsu monako junction woni adansi rural bank edi animhwe wo kwa sa won kran ana kumase din kan for doctor 0244 087687 0244 087687 Eve labor pad eso be ma oba pemfo erade be so wasundwem wo so wa wo na chiri wa ye guy kama elo ntini ma na wo toto na ye dani a beto pad no hwe hunu se wo beto Eve labor pad enam se eda moton frafra wa bi anim elo nto oba wo de siesie hu a enya fei na ekofa infections ede abre wo han wotre enye ne bo no so eda fom midwife fo ne se eye kama pa won ye yusu bi se wo ba de siesie hu a abre bia no aye rese elo nti ya bomode ana frɛ na gine to fo buom 0550
000990 0550000990 Alaska Star Enterprise eso elema stickers kama na wo de asiesie ba bia pesa wo de siesie afa bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light epoxy chemicals and afa waterproof chemicals na ne kase pa no wallpapers enam se wo man Ghana mu ya bo no mabaso se Ghana's #1 original wallpaper center enonte colors bia wo hia any designs bia no ya for ni chem Alaska nchen wo mo nema ni nyinada every Germany Canada Spain USA France Denmark and Sweden bo mo din so obekọ na so to be atonam se ne papa na wo mo ton a ebo no so eda from 0554 114878 0554 114878 awo papa ese bomodin abra na kache na wo ma awodrum Dr. Mafo Fertility Herbal Center de wape awo ache wodampa ibofie asofo yi twa wabe ya jusika dia kwankyera kase ne nyina still awo ne ma mesoro ye ntwa so nya fie ne nkyerem e wo Dr. Mafo na kache nam se hode empa boni abibidro wode kan wa entomfom ayire so na otwe no bosome na wonso anije ayo chefa na mesra wada wo ye be ma na mo pa wo no a ya nya mo ba no nko so bo nyina mo mwana na mo nko enam se se wo duru ho na low sperm counter eno so eduru ho no ma awo papa ede kan wo be ma no na sanso ne nemu mra ye any cases ahodo ye nemu asem ni nyinada Dr. Mafo ebemu odu papa ne de to ase ede ama enkwada no a pese wonom nantentem de wachare fomoni ade ni nyinada eye Dr. Mafo Fertility Herbal Center atonso esreso ate abisabasi Presby School no enchen wape ene ebehu na kira kwan 0244 411099 0244 411099 Quick Credit Investment wey anya krokro de dwonwasem won entwa wabe won nyumade nyina bibia trodo wo bo obosia wo ka che ose ne wo ma bosia obema abosia wo mre hom eno ntibesra wada sa wo pesika se besia na de bia adwuma dwetira wo de hye wadwuma se anasa wo pesika hye wadwuma mu a Quick Credit Investment bo so me no asaso asenso ne enso aso wonya hunu ho anu a Quick Credit se frɛ wo moi na emergency sa hodo ni nyina won ma usika na fa kɔ ekotuatua ntokuro ahodo na ɛhɔ no wo kwa anya fei ene ese kofa collateral assembly abra ena susu ena service there bi enoa ena Ghana card number we ya ena wom edi dwuma shane so se wom ni dwuma ewo internet no eso 0302 200390 0302 200390 nana ye bi se bra enam se ne wiase wotena hɔ kwa wo ba ne na musa wo de betare na wai wo tare na wai eno nti abrabɔ no a edi wani bibia enkoye emfa ma adwuma sem nkoye awade nkoye wa chine wonya hunu de edi abrabɔ ni nya nana ye bi se bra no abrabɔ no wo hwehwem emfa ma se eduabɔ ena dawo so a wonnane eye no me nso a wonnane ani na afa akwantu sem ne awade sem ni nyinada won hwe toto bibia kama emfama aguna samai ena nana ye bi edi ni dwuma 0243 134535 0243 134535 ahumka heat patch enso wa adwama so de ye ntena ho ma hotutu enye moso yaposo sisi yade ni nyina eya ahumka heat patch eno adama me be fia se de no otogu so wonye bie na wo wa ye editna wa mitidu ya wa so de a chese wo ko ebo adwuma papa eno nti wonya nya bia bomodin abra kuma fm ye fie ha ya ebi wa ha na abra bajo de eye plaster na we plaster no wo mo de haban afrafra oil egwom akakadro egwom eno nti wo de tare ba bia ya ne wono a entempa no a na eto ase ediama uwo kofodua Eastern Chemist ubenya bi Chris Pharma Mikado Pharmacy after that pharmacy Begoro Pharmacy afe Owusko bi ene Macdo Max Hope ene Medicasa ebi wo ho Ashaman Ekus Pharmacy enkokwo nso ya no makoma ma Mercy Information Center ho Kumase Akoma FM ye fie ha ya 0599 991 149 0599 991 149 Maa Akos papa you try ho aba go for your dendo you don't react no mo ya ni ya ni ma pona to die patrick obi ani aka kire why isi akra na nkasa wo fan nko so no nkasa kwa nko ro ena mtese ya asemba English beta ya English obisia asalaja ntobo ndiza safani obo ndiza office asalaja
Old nation. Old nation. Old nation. Old nation. Tọ́ba ni wà kẹ́sọ̀ ọ̀pẹ̀ hàn mọ́. Okay. Ọba ni wà kẹ́sọ̀ ọ̀pẹ̀ hàn mọ́. Company ni di. Company ni di the same. Huh? Company ni di the same. LP. Yeah. Hello, Eric. Are you Enoch? Hello, Enoch. Edino cry you okay? Me Edino. Voice. Aha, yes, our friend. Producer pushing. Sa push bia mo mame. Na mi shira no so ono atimi abodi no ba bia adwuma ne wo no. Adwuma ne de Pastor Julia ba bia wo de wo ka. Asaraja na de me sure say wa. But de na me hwehwa so obebodi no campaign di no de mame. Sa de ababa wo we de ma eye ma me de ma me no. Enoch. Hello. Hello, Enoch. Yeah. Okay, Enoch na Mrs. Sani na Mrs. Krano said the idea ne ko me nya bi ameyo enti wo si me send san amenya san e fi san di ko si san It's 50 enti me send 50 series amenya san 1,005. The adwuma na me ye no pesika kase de ahye me ti wo hwa san na mesen dia e betumi aboa me pa. And I'm saying that different 50 cities, you know, up to 300 cities, 10,000. That is all. One. 300 send 600 menya 20,000. Okay. Me send 600 menya 20,000. And I'm saying for this one, the card no, the package is no, I mean 300 cities, I mean 10,000. You can also open 600 and the rest already carry. First 300 and what about second 300 when I FM akoma Nsem jumedie no a na ene wotie ya wo hwe bi onu TV Rabi 1 TV no say Chrome TV na ha na berber me kwan ema ya de jumedie ni na esisa brede abusu apeni same e champon na edru ne so a ya ono so ede agodie mu Nsem e ba beto aso edi kan fa course ni bebre dada nti ma me fa ba kun ya wawre mu na fa abusu apeni ntu aso ni be dia fe. Hello. We didn't be there. Mama mi tiao. Me just mpacho yeti o kasa. Papa kasa na fe na braso, ye braso. Akoma FM. Aya, je mi bo musu bo pa ni yemponko. Ni ka bi asa police for ejuma. Let me my entry omo. Let me ka so konko wa yan kwa chenchi na entry. Wo mi ti TV station so ko be bia. Se aye TV station ni ko TV station. Aye simple. Wo mi sada asa yemponko no aso mai wo mi ni daso. Eni da eya manu e wuti mi te. Se mi na wo mi di pressure ba wo di pressure ba wa mo. Wuti o ka wa ma yo tutu wo mu yu kakan ebi kura ni pepra pe follow me eya mama wa ya je pa mu wa no but police for me ko ti o mu ya mi mo mu ti safety o mu ya ko ti o mu me da say police in kwachi o mu di ni ba bia afefre oh ma ko mpacho e frame na na dia de me ka se fra bo Abuja na boni to ni ma ko radio me de se me we because ata ma pa course na me we fu me ba ti sikro ni Mako ensem na ekoso ye sikasem o mobile money no ne wa no fo no mo zan ye ne ma registration na e ba ye no ma office wa kasa no ma o se wo do Ghana card ne kwoto ho se wo ba be register wo number na ma wo number no wo kasa wo card ne no wo mu kasa de ye registration e de register there's a chip there's 8 na wo de na be ka ho 9 obu ya no ma to chip no e wa abontene ma me akasa me nye registration ma obi a but me ko check e ma you know my registration pa ma akoma 9 me de de ka ho 9 oh wa wutimi hu e yo mu akasa MTF no last say ayi ya tell say atosu what MT tigo me tobi
Ma me so am so register me Ghana card ka me ho. Ave me to me who say get na register what ama no yi chip no. No say register na me say madam, what register sa number we say. It chip we no na me pay. O so on tia se na me say no tia tia only onyai. Ave me ya o de blaje. No say ma we register ba ko ne dia to ho. Ana ko sa register we ne dia wa na we wo ba obi wo to obi another flight. Etiam for no madam. Omo hwe me de metima ka se me ma ko school. Registration na ya grade e dey am for the register no. Omu hwehwe mu wuru se me ne Gordon se me pa na ma ba office one. Me da se nana ye bre no asomidin e de ma ko se busa pa ni Samie Champon e gina edwa. Akoma e dansion na ye to me diatina all day. Akoma e dansion na ye to me diatina all day. Akoma e yo, Akoma e yo, Akoma e yo day. Ni ebe me dey tintin. Akoma e yo, Akoma e yo, Akoma e yo day. Ni ebe me dey tintin. Eko baby ko siri. Oh, how baby ko siri. Ayaka baby ko siri. Oh, ham baby ko siri. Akoma e dansion na ye to me diatina all day. Akoma e dansion na ye to me diatina all day.